Esperanza a toda buena de ti, todo mundo está todo el mundo y Wageni waheshimiwa waliohudhuria, wananchi wote wa Nyanturago, tuwatembea Tomogoko, tuna furaha kuwa hapa siku ya leo, siku ambayo
ni ya kuhamasisha wananchi juu ya mambo ambayo yanatendeka katika tofauti. Tunaongea juu ya jamii, tunaongea juu ya watu, tunaongea juu ya utu, tunaongea juu ya ubinadamu, tunaongea juu ya ubinadamu. Mtawate and FGM board, thank you for coming on board. Women Enterprise Fund ambao wanasaidia groups wengi sana wako hapa, wanatusaidia kuketi hapa siku ya leo. Mheshimiwa Arika ambaye ndio MCA wa hapa, ndiye host MCA. We appreciate you so much. Yani kwa kita bantu ya ntura kwa kita babako na kumburia jengo itana eke uchi ke kiarengega kita koigana. They will be very happy when you do that. County government of Kisii is very present here. Moni wetu nango nyakwano kakorwa omongina Donya Toto. Donya Toto women rep is represented here very well, and she's coming with our guests. I believe they talk to us today. Mbuya mono balimu erika morole Kori reto gochema se mokorwa sense moya even no word na sege Nyanturago Stadium nyinge sana asa menyi benseme yiga na ndako moya gorero no ribo konyara kuri ria matukari 15 nemo yokonyara gokiana ni obo okouneri gukwa abantu ase binyorose gender based violence na tinkwa na mangerero yiga no moya gwariganiri na Steve Arika oyo ari OMC we ward ya even no word ndake ndaka pitaga ni manyandake goikera rero iga Mbiamano amareta Steve Arika njema msewe Beno Ward igonko bariga ni mwesi abu mwesi motorigereti Korundi CTV Kenya na sikio ya Kenya Salvation Army. We thank you and keep on entertaining us as you other entertainers. Lero nelito lenta abantu baibeno na balwanya rogo mafundisho na kijenga live tafadhali tutawaomba abangi nambalo wache but now keep on giving us those lakini mwana karo mwaka akiro mungino tafadhali ketiri wewe kupata mungino akire abande baire na ukiketi pahali tutakuamusha hatutaki kuondoa watu kwa sisi. Kapo mazingira karibu sana Nyanturago, karibu sana nagabu amalioga batokoli kubale awao kopi mbale bajagitari ko awao chikambania awao le chagitari awao jeru etogotaka iga egere koranga kero monto litkoli alero osomire gente kemo gosakende esikoli nonegeti abantu mopira mala to wa kompira abangi nale komnyoka nechinyongo chia mache komusengoli asoko kolia omobere exercise egera abantu mbali ndiara igo nane komenta na yonga na bande mbaro bagosalia abana be school na banyole seminar abana be school basikwe egera batikwe basome na momo na manga mange abantu basomigwe ngaki bakoligereria engera rio mana ria tire naki nande kando n'abantu liri bakarokigwe bakairwe seminar kuna bana baiseke batari kwarokigwa enchereri giunga kai bakonyora mafunzo aliekera barokire bagatebigwe lakini matena na bange bakwense aroko bano mwarigani bombo yaga orero na ndaka oyo Steve Arika omwe MCA bwaiga igorero iga mbage nikibali turarore bagochera bikana iga sense meye bali bate bire mbaika somo yagore halo baba bani ndio gari KGY 554 timbara KGY 554 doli sidonya toto nerora mwenye gari 5 na amange asamange igo moru asoko bali motaya moru asendisi TV asoko ligereria kera bagukwana no basemi bwabo obonene kera bogocha no ino minister se county disiondabu nere ngocarega nimetanda kentra utiase konchiri rio gibono ria kire sora yekane bono bono kusaba kwa bono uchiasa bali bali batari ward
atari beno bodi kikirura yale kubasaba rinde bakiana ni hivi bila seminyo hapa watakaokuwa na fursa ya kuonekana vizuri na nana, lakini pia hata nyinyi mtaona. We are going on live air internationally because of this day of GPP and presentation. Dr. Kerubo, karibu sana. Kugenda gusengima na kenyingima eketari gento kwegareria utatika na ruitegeti sokorwa chingurwa serimaga ya ba semina rakiambia muno na all the best Wakenya watakupigia mwache mwerero ya mekaina buna Steve Arika omwe MCA korwa senseme ya even award andake otalebe nanda kikulia rero abageni nabange baraje kuti nkwana mange aikani mbwate gati abali bakonyara kwegerera umwana omusubati na kono andake abantu banyoro bwene bwao andake esnas na wote beri atali aho kiombe kiao na kelikaire dae naye wote barero koikaiga mbie muno asamali tankoro kwesina sinyaramba kureke ombe yangu Women Democrats ko tukasomo chogusi aiganga yaitu ero korwanero bosibore nobo kene bo mwanya bantu the 16 days of activism to takale chomo tafadhali wananchi mnaweza kuenda hapo mkaongea na madaktari. Shukrani. Chukorwanero tukolia rero chire togotabanga tukure esegi no bonere bwa nyumba. So litukeriga tokuri celebrating many different ways because SGBV na GBV means nebwate binte binge sana nebwato kwaruka ko mwana umwiseke usogo sarwa nebwate esegi ya nyumba nebwato gotibangwa kwa bana bake nebwato gotibangwa no goito kwa bangina bagotu so nebwate binte binge sana so litukuriga togocha nabantu koruchi nkongo ao ekero tokurigereringa abangina mbaro baite tugusi abangi nambaro baite tugusi abangi nambaro baite tu nande ker twacha kubuga tukanyara ganto kunyara konyara exactly ngiki agereta bagaitwa so twacha twebori cause ndo gwata abantu kor cliff ndo gwata abantu korwai abantu mbarwe to kor even the women reps bago chicha tali bago siboka emanating it is something we are doing all over the country so asanya konyora rights cyo musubati rights cyo mwana mumra rights cyo mugaka rights cyo mungina egento keneta tagoteba niki gusiye ita sete ne bono iga igotote na sakor kunga red alert igotora se red color meaning igotore at least 80% ya FGM nga abana baske bakwaruke gusiye baravange kubuga andons etobekera red flag chikaunti chinde chire bule chinde chikaba green chikaba maroon lakini bono igoikeraga igase tore gusi because twayebekire abere what we call medicalized ya chire yabere ya nyagitari abangina na bali bagasalira abana batigire lakini abanyagitari chinase state n'abasiyo baito bamuhire barona bawusara abana igokomurangeria usara nande mbali kunya koligi mwana mana no gukwana obakorige bingwerere uri otanyare gwetetea so ekero to gwikera rituko na ria rero to kuboringa ngakintu abanya to gukora to kora mangana yo gusara ku mwana umwisike gusamangana yo kwaruka ku mwana umwisike asomo chito gusi oyore nyamira na kisi negento kento to kurigera usually umwana uyo igosarirwe disadvantage ngakonyora gosenkina kinara gusaniria asobo mabuaya ebinto nebinga soka to kurige to nyanga tukeriga igotorege ga 20p to nyare ko libuaterana ngine ti organization CSO CSP to nyare konyora ya the end of the day to gokora andake na kona chake andake se nkwane ndo batando musubati onde oraiganere trabe to tusange twensi yame nkwane njenga kienta beso bonere bakoba nabasubati mono bakoba ko unenki bakonererigo andake eseng into ye faida yokurikira Ndeze TV andake ngiria roche kwerira abasubati babana bumono bakonererwa se binyoro ayabuno musubati inche asamalie tankoro como bishop Cecilia Nyambane korumenyi nkono nkorandia yanche no yomo bwa basubati na ndo musubati omoboraka oyo nabeire nkonererwe binte binge koruchinga kichiamaega binto ne binge bikobwatia nonya na maremo muna ncho mugakona ite twasigenchi oburemo korwa bumba chieti goisane kagontiga na ende na bangunerete bakabakangura kerekemo goikarero iganya tari nyasaye kangano na abana nembe igoro bamenyete
naende ase eng'encho ya Yesu yagerire bono iga nche nomong'ina neteneneire naende boigo bono ase emenyete ase ang'ao ikiagera naunereretigwe igo nare goteba iga barimo kounereria abakungu bari bagotigwa ase eminyoro mono kobua ababoraka barimo kobaumereria gende motige etabia eyo bari nabarabwo n'abanto muna inwe otatige epati gose yabete embase bare mbanyara koba muna bare nare kwapiri ase ensemo y'ababoraka ikiagera nche nomoboraka ng'ababoraka gakitiga basikwe bire byabo tiga bibe byabo bana chintakana baumira ase eng'encho y'okounererwa maiso marore naende abakobaunere n'abanto babwate ase igonda ase ogotenena ng'omokungu omoboraka nabwenete koigererwa ase chinchera chionsi ekere ekiaye giatigaire giaruka koba ekiaye abana chintakana ebinto biarukirwe koba ebyabo byabe ebyabo takoba baunerire ekiara nona amarikakanire agoteba ng'a abana ababoraka abakungu ababoraka nabaye n'abana ababoraka batigwe ekiagera mwakurire chindoro chia Nyasaye ndake ndara kona cheria keigo ese ng'encho tobwataiga esnas nando chaigo omwarimu obiro nyambane ndore MC igondagania kwane rimwe iga tutigare na esnas na pasta iga tugendere gusangama igo obino nyambane aye nomonto bwegekoro kwa bira sorongo rwagusia senga kientambe asege korogia ito okuone kwa basubati kware ngoro gose ni chimbwa chiachire bwango iga minto mwanya getinge manyaiga omoga komogusi iga amanyite bunakomenya omong'ina omogusi niga amanyite bunakomenya n'abana namanyite nakobaigeka bamanye ching'encho ne ching'igekero chiaye erinde kerakonya gokina omanyana ere ning'o nekiagokora nkereki ebi tokonya korora ebi nebi biachire n'abanto abageni bitarenge ebiomonto omwanya getinge gose bitarenge ebiomogusi gaki motare kobwato kaya atari yaito moirana ase egekoro gito tosika abang'ina tosika abagaka tosika abaibori yani mochake goita abaibori nerinde baruoba batigere oboremo nkirende togwakera egekamago igo momanye togwaka egekamago ninki yani ebinto ebi karabitegera ase ndisi TV ching'igekero ne chingako chiito kera aramisi nario oramanya eki togosomia kanga binto ebi tokogamba abono mbiyo uno omoisi neng'enta uno okani gutagenda na moise komwabo oroyo omwabo tari korusa obo ise korusa obo ng'ina bwa mwabo yani chikaseni mobwenerete konyuomana mobwenete ekia mogocha konyuomana monyore chitang'uche mosarie egesaku monyore ebimwana bibwate chindende ebitotatagete obino kwaitaka yo mweri yoke ese ng'encho esase natete gokwana na mwesi kiyo no pastor ng'amba natete gokwana esase activist natete gokwana na ese nasimba manyete amang'ana obino taika yo mweri yoka ngokwana eriko koboria ndake nkwabegetwa ase task force eri serikali koyara koria ndake ogoitu kori kwa abantu ensemeri amarani ndake kurwa ensemeri eri serikali findings mwanya wareta ndake twarorire ebitambukiro biru ne serikali korweri findings inchiro ne serikali nechibwate na nechimanyete ase eng'enche regime erinja aetete ne ya enyerere aende system sinchiro chikonya kobwatigwa binto biri mbiko bambiko rwe kera serikali ne serikali ndake mbia muno bino nyambane oyo amekari no bino nyambane director culture se county ya Kisii ndake stinga kiechiga ndwachaka na esnas nyaramba no araiga bado taranyara kogenda ndaka ebuna esnas inkiria ndake oranyare gosemia abantu ali ase binyoro mona ase mona yabasaje sengenjo abaswati mategere munererigwa asenga kientambe inkeli muragani abasacha baruba kore kwene kibranto bwate kenyoro ke bwato bwene na equality egente getang'ani ase kenyoro kiro omwana tigabundi gosika omonto omonene gosika omwana omoke tosikane twensi ase eng'encho amasikani naro chanso gose oboroso bwenka gose echanso y'omonto ng'ina akonyara gokina ase obogima bwaye so otogosaba iga ase aba assistant chief abatureti na abachief abanyene igo tobwente gotwara mo barasas chiokobundisa abanto baito ng'aki omwana abwente gokina naende embuki abwenete gokinera namba 2 ekero omwana oyo agokina ng'ina omosubati ng'aki abwente gokina naende nki abwente gokora getari gochikogera achigotwara obotutukanu ekero akinire abeire omosubati namba 3 omwana oyo okinire ng'ina omomura ndiabwente gochaka gotwara enka yaye nere ng'ina omosacha nekero atwarire enka eye ng'ina omosacha ninki abwenete gokora na nki atabweneti gokora namba 4
ekero omwana oyo agokina ng'aki agokina ng'ai agokinera ng'ai abwante gokinera nki amasomo nayaki because others abande toikire ase togoteba ng'a ntobwenereti ogosomi bana baise keng'echi na echiombe abande bateba ng'a yaya gwako masomi gwasomire omosacha onde so we need to understand exactly education neyaki nki toetakerete naende ng'ai etakeire naende ndi etakeire ese nasada kebine ngere byokorwa ndage korwa seseme ya pastor ribaga rie kanisa ase okora okonerigu kwa abantu ase ebinyoro gender based violence ne different forms cha gender based violence ribaga rie kanisa yoro chendiriri okoro mochando oyo inche nare goteba ng'a tobwaterane twensi ase obwamo ase egieye nabo tokonyebwa ekiagera amariko abarandie tomaeta amariko aya tware gwancha tonyatumia ase enchere bwenerete nabo tware konyora ng'a twakonyire ebinyoro nense yaito yonsi ya Kenya na nare gosaba iga abarandi ntobare na mang'ana aye kiara mang'ana aya nintwe tokorokwa oborabu tware gwancha tobwaterane tobeka oborabu ntware gotwara mechande yemekemeke ase ebinyoro na ase ense yaito ya Kenya naende nare gwapiriga obomo ne chinguru toise kwebaga kande kanisa kando na kali chokando ntokobwe esegiyeye ekiagere esegiyeye nenkong'u nare gosaba iga abarandi tiga toimoke ling'ana eri toribeka ase gwasi rimanyekane ntoba abanto naintu tokobisa amang'ana ari toroche ng'ekeene amang'ana aya nabwenerete gokwana twanchire korandia ebinto binde biao twatigire engaka enyene eyiere ng'a ntobwenete tosomia abana baito chinchera bagokina na abana ko bagocha ekanisa abasae tiga tobatebia obomaene na obomaene bobasibore igo nare gwapiri ng'aki obomaene twabobisire kanga nyendiri twabobekire gwasi abarandi baminto etware gokonya ense yaito nintu tobwate ekeene lakini ekeene eke twagetigire maega twachakire korandia amasesenia twachakire korandia chigari ebinto ebinene twatigire omochakano bwering'ana riragende richigokonya abana abasae n'omokungu chumura n'omwana enyaroka igo nare goteba iga tiga tobweterana ase obwamo rigere tonyare kobwesegi ndakiambia mono pastor na all the best ko igure bona ndakesa sochi gukora naye kwa vere nsemeri ya advocacy no machese emechandere se loopholes chire inkiri rasabe ko rase semeri bona ya serikali eise gukora abe konya activist buna ino kwana kiona mubate support policy frameworks chira konya mochando oyo egente getanga ningosaba ko rase serikali yaitu egetanga ni kabisa nogo to implement the policies zitu abegete cha gender based violence cha sexual gender based violence ebinto byonsi pibiri bikobwatekana noko unereria obokene no bosibori bwa mwanyabantu because the policies are there but the implementation and implementers na obatayo egento kende gya kabere igo togosaba ng'a eserikali yaito etokonye eto the support onyore no muntu kare gochiwa ne rescue toko genda asegete abasigari bari bare kenyoro keri gosibara ase post yeri togochia babere dine tugo toitabera ng'a tokore ekeneke tobwaterane swazeke to kataringa nande beke gari amaguta korage ento gete yaya tobwaterane na barabwo batoitabere ng'a nabo bagotora ase events echire togenda tokore gas na barabo bakore arrest after the arrest then tonyore ng'a abantu bari wameshtakiwa na wamefunguliwa mashtaka wabairiru kotini egente kebe process number 3 ng'a onde bwensi okobwatwa ekera twakorire maybe arrest batokonye kino omonto abwatwa achukuliwe hatua abekwe cell afunguliwe mashtaka airu kotini ne koti eayererie mosoti cases cha defilement na FGM igo togosaba ng'a cases cha chiayereriwe evidence as long as yeroro bayererio omonto oria kumerwe erinde asabu ine ekwerende example gochia sabanto baito gosaba abantu baito bebinyoro bieto bya busiengima ng'ana abasoroire kokonyoro so mwana be defiled imokie simu yao bate number 1196 tuwasa kolikeria tariago airike kenyoro eyemo kianda isanemo tobasa kolikeria tariago likeria tarie kenyora sokoru nkikia bororo otometeri gokona sabesa chinde chonsi abo togocharia asemore tonyara konyo mwana ori tonyara konyo munginoria kokonyoro mwana okwaruki gosobagete sabyo gochikwarukia mwana naro kora igorika tutakuja pale tutasaidia ule mtoto tutamchukua ntobwate safe tonyara kobeka abana batwara gosibore bwabo batwara marembobo omambia mbia mono
mras wasangire vinge na all the best siri tukolia lero mwanche bali abungati ya bali baroro nandaje ndo chaigo mu pastor na rora iganere na bakwana ngane yemo manye go kwana na abageni bana barabu barure korwa igo pastor kweta ike moyoka inke liora sabe andake abasacha barabu ese baralire na koirera andake bikorwe bikomentika ninke liora sabe abasacha burunge bakore oke ubunenke okuneru kwa bantase binyoro inche Bishop Elicha Mukaya kurwe kanisa ya Musojo Baptist nane ni igonde umunyakerogo umungano w'iki kanisa tokoroka Kitutu Chache Interdenominational Ministers nabo igo Kisi South kigendo nare gukwana ritkoria rero ga tore ibeno nare gotebanga nonya nabasaja nabo rubasalikire ase okorep abana ebingwerere enare gokana nga na intwe muna ababasta twatenere maega ya gender based igo twakanira abana ebingwerere kuba rebdi muna bono abasaja mbarepwa omwana abasaja babere omwana gw'emyaka ene aina mamuchama nene muno wakwanire iganda kitacho kora tobwata iga Madam Kerubo nere obwate ekiombe kiri kwegera ndake obwana kwa bantu na human rights arake kiombe kera ino mwacha iga lero uya mano yo minto nchenko kwa takero wapia kire mono ya koro barigo tia nande twakoze enkomeri twabwate yokobenda segetasengiye mabuna twarenga bwana kore wemasoye maso radio ikoyesa igoga teba niguro ya rero abana gendera tamwe ko itaba kana banya bantu bose bagana baroyi Captain 001 kubwate aliyosagenda kurwaiga korandake kwekera omwali bali lero abantu bagenda kumanya omanyo kwanda yasi matera ndize TV aika niga mingod omurobele waliga tenere studio karika kwesie uya bodi ikiaba pata nikiaba sunlight ya turago ndiyamana sana obali mobina nyambane nore kubwatira na nere ya kubwatira na mbono obasubatiza akaba ya roro korosere de son Babu obasira bana bari sote yoro umaze kuzomba tubase kanti ya Kisi terara wasa kubwatira na police bayo korosere kanti timba na bongo kamali wabandi county commissioner ya Kisi na bagaga kana bongo tuma ele kostiaye wetu jero ta represent after somo ayana uko pio abagirango to kukomoka bare tomalo semba maite gwetweka komanya gwetweka ege nene sana tomo ndabina tabakangara nabamataga yende koko minoka no tengere koko minoka abagirango nyongo netere nyongo nengata tole wezana na nyare tuare sacred dogo kora tomalo tuare kwaya kipandi ngotia abantu baito bagusi ndi amana sana kwa mwobino bakoti ndi amana soto ali bageriga aso bwango mono ironka tegomanya omwanjemo tegara lieganga liegepinde kwega ekera bagani baito bagayita gwesa ntontongo saba bali moteneine moi 40 egere omorogorento onyare kogenda biya asenento
yekinsa yandeba mwikaranse n'obwikaransa n'obwikanya kuko obwikumva erinde tutanga abandi kobikigendererete baria motelena tegekigati otabwatega simokora noneteri gwako omupira otigotagasoseregereresa korute uskate korwate karuo tutaragutumira esese ra omwari yambame kwanere uloroye okogore credit bari moregaigani maitemo gwake sini nande ingotiko bari baga riokomanyana nakio konyara kobaga okugora ecredit yase sini yao asentera yogwange bunatorega ntubwate abantu ao bakiri gutubwate cyamanganaya buna anti-corruption FGM board ntubwate utu collision ekobalek na Dr. Kerubo Abuya ntubwate women enterprise ntubwate on media ntubwate mheshimiwa Arika county government national government naende ntokweba omong'ino ito omong'ino omonyenega omong'ino okorokuchonya toto wane togotigotakera ase on media ekero okogore credit ase simu yao bari moregaiga mwene togwate credit notaete gwake singo chiyombori gwa abana gwatigambia bare otete gokwana na mamonino ototaete kogorera omonte credit togwana tigotandika konyakonyoka kiduka gotoma omwana tutandika tigae okwenda ase simu yao bate star 264 hash tegerera star 264 hash omwalimu nobate credit gotari kogorera ngorakogorera one credit ngorerani ngage mwalimu credit mwange timindo tekogorerwa ndi credit bona iga okogorera credit okwenda ase star Vincent batagaiga togorera omwalimu credit tiandakerora star 264 hash star 264 hash ngokoreterere eri ekokoretereri bata star 264 hash star 264 hash omwalimu mwalimu genda option 6 option 6 namba 3 cioraga option 6 badukwamu mwango option 6 option abonge option 6 egokobogere promo code ekokoborie promo code nabo gwate egokobogere rietandire okobekora akoboni babu bekegesa ubekiregesa babekegesa erakwabikiregesa kerabekiregesa ngosabere namba emutatikuoire credit egosabere nambota yagosabire yane bono akibirikyeriamisika namba ekarawatomire ekero kwarikire rietegesa tutume enamba yawe okogorera onamba yaya omonto okogorera okorokori na nyambane bono nzendaikuoga omwalimu kobina nyambane nana oyo okogorera na matu okorokori na nyambane enta na matu agu enter the recipient number 07 22 35 63 85 Monga kasi ini okogorera credit elimanye ekina hoking primary school nanya gokerera na rinde confirm tigango ndarigereria naende unanana materia tianarora ikianarora tiraika
Asante. That is a new side. You don't have to go home. Wakale iso. Kosenyo ko. Ngoko batele pesa. Iso wakele sina kimwa omwana ndomere credit. Kosenyo ko. To bwana tikotandeka. Kosenyo korome. Yes, kosenyo kamo. Kosenyo biara. Kosemoko yoro. Sokoro yao tulikalipangwe vitu bwana ikimwangere limwamu bwana nebira bwana balikuwa wale credit kuwekera se *264# ale kwa wale credit wote kwa t-shirt kama mtendo kuna nayo yule kwa t-shirt kwa na kwagora kama mjande geta kile kwa na nani bate t-shirt ni bate chigobi ni bate wristband sio kwa ewa kwa ewa wekera se *264# ondore nyare gokora credit korante ande utie sone na gokora t-shirt na gokoriro mwanaka na ande nyora ni bate airtime ya 3000 shillings kwa ina sone kwa gorire credit yao ondore kando elinde yomparaki kwa ewa kwa hiyo igobano ilonda ketoreri bageria sentra ya bene mbali bani eiwenka negesa FM tusemo tianya dragon mwana magoko. We appreciate you, we appreciate everybody. Ege sambu ya mwana na bali ba osibago tubikege sa ya mwana so ikana kikara seta. Ege ento nege sanjo. Ugo sanga no wansi. Omo gusia gatebire ganana. Omo gisanja kore keke. Eke nyabodi. Eke kake moke. Ake gore kagena kengoko kagena kwa kaimote aka gore kabodi akwa kaimote aka gore ng'ombe utayo ng'ombe yanye mote anye gore monta iwala bana abale bila choki kosaringi tiamba kaita kajaro kangare munge akaya mabuta mange akire ngobege kaya okaimba Mano nyanya mono mubali wangire bino emita mwana koroje mtare wejiro simoni suna magaza karoma gonga karoma yana chake kubiko ndina leku baba ni vile kwa pele baba kalendo ndo nyandondo akaba mari kwa hiyo ina mari de abada ndio ndio magaka ntango ni msizo kutyo mwali mwali ya mwali manya iyo kuna vile tomile atobanki na watosamie kerese tani ya paka nago ile credit umwali mbapa karangwa thank you ale kwa wale credit Vincent Amisi Batu oyo wale credit ndio ile magana yo amali zawadi enya kabere materi ngoma chibu ni chiachile okay shirika lya GM board na ndakora na wachika baito balibaro na kodi na bali credit ayo kwa wale credit korante nimbato mabanera ya okoa ekawati eya kabla mtobato shirika limane kalona anti GM board ekero tobane kwa mheshimiwa Don Stodona bagani ya baikega ile kitu cha kapteni ya bana shirika lya GM board libanira kwa mstari mosio wasemio mwananchi na gotobulisana na kitoa nyako batogotiga gusara bana baita banyaruka egera tobabundise chijera chimenya na kibago kina na kwerika ebwana ine era kiyo gusara bana banyaruka nda ekete bone nsege kiete noko musiba tukagetabe bosyo atumugwatirana na Kenya yonsi bekana osarwa kwa bana banyaruka bwana bagerabo na kiako la lichi serikali ya Jembo ya Tirega ndio wote wana omosenya na sekekega kwa mpagete tora kwana nomo ngenolega hiyo kwa Brian Brian how are you? Are you very well or very fine? Ndio mwalimu wa muda nyambara mnara igakuwa tena namba nenda na kutoka kama mwana likondo Brian noma takensi unajua
Wairuka. Mimi ni machemeji. Wewe ni machemeji? Unatoka banda gani? Meru. Mwana Muga. Muga sana. Unatoka pale kwa Muga FM. Inatangaza kwa Kimeru. Na mwenzangu anaitwa Grace Mukiri. Anasimamia ile radio. Asante sana na karibu kwa Afrika. Unaweza kwa haraka ningependa kwanza ujitambulishe, alafu tuelezee kwa nini mko hapa. Kama nimesema, mimi naitwa Brian, shemeji wenu kutoka Meru. Nakivaka na watu na wabianga wa Kisii wamechukua wasichana wetu Meru. Natoka shirika ya Boss, mimi nasimamia mawasiliano ama communication. Si mara yangu ya kwanza kuja Kisii, nimekuja mara mingi na leo tumeshirikiana na Egesa FM kama Boss kuweza kuleta habari kuhusu ukeketaji wa wasichana. Kama mnavyojua ukeketaji wa wasichana imepigwa marufuku nchini Kenya na ile act ambayo ilipitishwa mwaka wa 2011 na hiyo act iliweza kuweka hii board ikaiweka na ikapea majukumu ya kupambana na ukeketaji nchini Kenya. Ndio maana leo tumekuja hapa kupata nyinyi, kushirikiana nyinyi katika siku 16 za kuzuia mkazo kuhusu dhuluma za kijinsia na kuelimisha watu wetu. Asante sana. Mwangure mna Brian na kuelezea. Shukrani Brian. Serikali ile kama anayo msaada na bajaroka na ndani chikondo rodi aitetiwe bibo kana ugo sawa kwa kama bajaroka. Ugo sawa. Tayo kwarukia. Na kwarukia. Ugo wate ugo sawa. Ugo sambole. Bana bayiwe. Na banyaruka kibo bari gusarwa. Ugo sarwa. Bari kwarukia. Murana bakwaruka. Murana bakwaruka. Abanyaruka basarwa. Ugusara gukurwa sekesaro. Agasara. Sacred. Lakini bwana anapata betana mmoja tukiwa tukikolindwa agasara tena ndugu tu. Ugusara. Sacred. Bwana tani sacred. Kana tikatoa kwa hizi. Mama tena kelagu. Ndia wasubiri bali ugusara. Ndia moto. Mama na maandiko ya ndretele ngane ya bagaka setika. Epipilia moto mwali. Tabo mwaka nero mtuwenga. Nero kuaruka. Mwaka nero kwa machigaba waka tena hizo kwa togwaterane tokane amagana yoko sara sarwa kwa banagai tokana okamwelile nyamane kokana abana bao kwa rwagane none abatukoro bawe mbakuna rokoro bawe terana ngene nano tamanyeti ndaba babatele na baraka sene bakwaro yabamura bakunya goite ngombe banya goite timboli ndiko goite mboli Ore, lakini wana nene kizai. Wana wakane na ki. Mbotane nduka itosa. Na wakane. Naenda wakane. Sababu ijara korone ya serikali tuanchirane. Lakini omoisi mwaroki ni amana. Mwaroki na mwaroki buya. Asante Lydia na wote mkoti ndio tena tunataka sana na mama kama ngombe na kianda. Tuwakwenda na mashirika bali tukatoa sababu. Haya, wananchi watukufu wa Nyarutarama abantu baito wana sacred yando kumyokane gunya abantu mbaranya bakumyokane gunya mwone tayari. Are you ready? Wananchi ligere ya tayari wakatana saba ni gunya. Go! 1, 2, 3, go! Go! Everybody there. Everybody there. Nalo ile gari ya ambulance ya Kisii County oyobwate issues na mangana nonsi abangina bari mu kugori n'abanyagitari naibare na muzo termotel. Thank you very much. Pues karanza atosa mwene eto ibakari ukoimoti ndoko ile.
Haya. Nana mwalimu mbiamano sana mbiamano tutogenderete mono ingoka komite kauti koyegesa ndara sio gutangata buna narorire no leo wataigo makegera kirango yorenga ntobwate bo igogo tenya igoro ya kiengia elio tutware community ya magendero katutwara bantu babate akiengia taigo na ile nimetenya mabere na rato chande tamange pressure sky stress tobwate mare goto tayasigo yani twaite ya mange na kiekogera tobwate aba bwate ya dawo tukonya namo na itwe etendera alimo kogende ile yo munyare kuba mo chekiwa gopimwa pressure sky na bongo botenya bonde goria oranga nikomanya igoro yo botenu ne afikia elobona na kese ali oasis abandi nagenda mara chekiungo torre pressure level ya pressure chailo na kitire bale tugo babelete igo konyo nini tunawaja haya re Ubunsu bumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko bogusi niji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asika koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu uomogusi Dizi TV obwensu uomogusi nigo bono yakoni kirundekerene Narone bakutemo isemo science rami alafu mota height ekerero mutambe mtogwate ekerengo gyokonora obwenata konora yes the way you are a toro that is the way you are supposed to grow. Now look at me, give me an example. I am not my talent, you need to go to that tent. Okay. Yes. You need to work on that. Igomana ekero bago kopimo botambe nenchikiro bako abale advicinga ekira kyokoragera egere tabo mwenye mtoto mfupi round unajua ukikuwa mtoto mfupi round unahema ongo itebiko ongo na koyana unakuwa mrefu munene kidogo tu alafu sasa hata nonemoka na ongo tamogo tama Tenaye ngora tamekurwa. Oto ali mu kwato ke birundo kwa rula. Ikwato ke. Haya wasaja. Haya wena wako tayari. Hello. Makofi kwa wewe. Mkubwa wangina. Haya tuende kazi. Haya ref. Bro. Barole. Makofi. Haya makofi kwa wanaume. Haya,
Karibu sana Kisii. Asante sana mwalimu Okelo. Haya na nalo rumbo wako ya Rukisi. Hapo hapa karibu. Amjambo mzee wetu. Mzee wetu karibu. Karibu. Hebu tunakukaribisha baba wewe. Kwenu kukaribisha mnasemaje? Zumu, karibu Zumu. Naitwa Kazungu. Haya basi hivi mshaingia maeneo ya Kisii basi. Karibu. Pacha mzee makofi watu wangu. Mzee amefika kwa hali ya utu kolisha. Asante sana shirika la utu hapo na hapa unajua sisi kama tabia yetu tunasema wazee wetu wapendwe au sio? Wapendwe. Nyanya zetu wapendwe au sio? Nakorenda kirago tena nyobo cha kumorokomoro gitabu. Tutigana ngana yao tebaba gotuma ito nabaro gibale kama ngwatere nganeyo. Walevi FC koru ibenona walevi FC koru kerera ngoto teibale barina walevi barako ai basi nitafenda song ya walevi ila nikilewa sasa no mwane kwenda nara aba tukorwa kwenda ga ndabwatenga mambia hapa ni baino na mbona leta kwa teko karibu find a place to sit kilo moto igari ni asenge pindi yake ebideyo tonyale kwa kiromagati kuna mongina olia narorabwa bangina abatakanwa Josephine karibu kama na bangina bande kama no mongina utu coalition yes nalito kuiwana totereke tumanyane ekero bia bado mwalimu na nangi kera garole ngenge asenge twantaine ngenge nte ngana gutigire ya bado gogontulo mwalimu inja mondimani ingire ne kwengentera asa njo gontigera ntentari man maybe bono ukileta fujo tokongebereria onkanye usondige yoyo mimi siwezi kukaa na mwanaume kama ako na fujo hiyo nimekataa kata kabisa hiyo nimekataa abantu bami totigangwa debi tunatokwa na igalero amana atengire korwase kinyomba choboralia korwetisi chingongo ao igabotebanga omusacha oyomo korwense ya Amerika igaitete omongina na abana baye babere abanyaroka banchaide nando manyete omukungu oyo tuna abana omukungu oyo nomo Kenya ong'anyete akagenda komenya ense ya United States of America igomo manyanga tari Kenya oka tobwate bisange biga chinse korwa kuna Australia amang'ana domestic violence nigale igoro mono chinse kuna America amang'ana domestic violence nigale igoro mono na kigekogera mwaro rire nonyene mitandao ekworo kibunga omusacha akarasa bokaye akarasa abana babere nera yeita igona kitokonya gotebanga mwane kumwaka omuchando yakiko omuchando oyo omuchando kioro monene nesaole igoro mono atanyare atakugambire bami kwana n'abamino saba Nyasaye n'abakristo saba Nyasaye egera tokono mwalimu appoint boda unevi sebi bireiga umaite egesa nebisa ebise byasa abantu bago karanza kurigere kegendrete
quick answer so that when Ore, omina abuno kwa kwande point ngana ande zingwata ranga ndobu atinze mintu na matoko korusyo. Ndiya mono. Eka ndosko yenda sensemo yende omogende ndomo chimiwo isirego ika gotinde go kwande regoro yeni shirika lya Women Enterprise Fund eke mosyo gotsere kwe manyanga ki na kitoko nyora go kwanyi nindo tabagani baito bachire abo bautko baba kaipure. Omwakobika tigaye tikotigendera togotanga nterentebeiga omo usingo natorokogosegetanga ng'akiokonyore bese eragokonya bese ebiasara na kwegendereria omonyene nakekora tobwate rishirikeriga ria Women Enterprise Fund gotinde konyora omogenko rwaroro oiwe ogochirotobanyanga ng'akiokonyora ogosemia. Hello, tubekero mukano turakaribisha abana. Thank you.
irio yao iguikwa yenyore. DZTV nigo turi nikirenga ikiwa kurentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu uomugusi. DZTV obwensu bumugusi nigo bono yakani kirundekerene nego kurentera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onture irio yao igoikwa yenye Tukiendelea na mpango ya siku ya leo, wanaotutumbuiza walio uwanjani na walevi wa Ibedona Kera. Ombuna regroup yao abarege tirakoro kuwalevi walevi bazesu walevi baibe no na balevi bakerera mai babako mupira gukisiko haya bano mwalimu obino ya moyoka ukaribisha baito abanyarego asegetikyanya turago ewodi ya Ibeno ekaunti ya Kisii egesa FM kweno mogoko sana kubarigania kuna mwanya reko ba Mbogota umeheshimiwa Donya Doris Totoa Buri nere women rep county ya Kisii na ande tote bangambia mono sana asomo usiko Kisii county ase okumwakere kura yao umeheshimiwa itokoro ase county ya Nyamira mama Jerusha nero nyale kobaka gwikagaiga nene mono kumwarigania ase county ya Kisii umeheshimiwa kwa chinsemo chili cha Kirinyaga nero nyale kobaka gwikaga karibu mama jisikie nyumbani tunakukaribisha sana Jane jisikie nyumbani Mkisii mtu mzuri amani. Shukrani. Bino asante. So jisikie nyumbani na hivi tuko na kikosi kikubwa sana mbele yetu katika ile fasi
tumejitayarisha kikamilifu. Tumeweza kukuwa na michezo aina mbalimbali. Mheshimiwa Steve Arika kutoka Ibeno Ward, asante sana kwa kutuandalia michezo na pia hii first year entertainment. We don't take it for granted. We are so proud of you today. Pia mwana omwalimu wabino kwako so that you can introduce the team before us. Umanyi, on Jen Maina Krinyaga, on Josh Mulman, on Jen Maina Krinyaga, on Toto. Na nenya roka yeto ya gusia diva. Diva ngota manyetie diva. Wane diva utegete. Tari magana mkwango ilango taiwa. Live. Just a minute. Live as a FM. Na niwe korona mongoko kwa mama na inue asichinse mechiga cha Ibeno. Madam Jane, Nana amesema tuna furaha sana nadhani yetu ambayo tuwajui na tunasema karibu na mama Toto. Haya, onguna
Aye yake kaburu. Miro, ini waya adanya. Ayo, cini-cini. Ayo ngapain cini-cini? Ayo, nonton biare. Kita yang cuma di bola tengah. Ayo, kalau cini-cini kau, mana malu? Kita yang cucu. Ayo, cucu. Ayo, cini-cini tu kalau cini nak. Kalau nak, kita nak cini nak. Beliau, tu saya beliau. Beliau. Wakaribisha wageni wenye kurasa. Sabatole. Live. Oporanje ikaransa gosamuske ko rugabu egere no ena basakia babara na balikiba magana maya banyore libaga yogorikera ekiro monda ikaransense egere tuchake pindiye asenjera ya bene omwali mwabino bali bale kutusabira poranje Aya, ekero togo chigosaba mama etekero muntu wikaru sekobya none alege yogotenga none kina bwa balebi okati ba ikon eri kia sore tenen tubata lo pasta bago turasa masa Sabatole tuansi tusimame kwa kumheshimu Mungu ili tuweze kupata maombi. Kwa heshima hiyo nitaomba kwa lugha ya Ekebusi. Oyo naendo tata Nyasaye oyo tungite igoro nense buyamo nasenge chweke ukyo bugima nasenge chugwasangerekanira abana bawo gali tukoria leo buyamo nasenge ncho watubekere abarai bebi bwangu bebi rengo ao abutata Nyasaye naende kwaira maroro yogo kolera abana bawo nitukoria leo igotore no movement we county ya nitukoria leo igotore no movement we county ya Kisii oyo minto mweshimiwa Doris Tonya Toto amo n'abageni bande liko bwaterana ekero no mo MCA we wodi ya ibeno oyo minto Steve Alika neraregaiga n'abaraire birengo byonsi twakoba kiasengejo siyeli tuke twanyebekira samago kawo Nyasaye tigekorekane asobora bw'eritari yawo n'asobuya bw'abantu bawo abarayi abagogendera ko bakora kende gionsi bakore asengejo
taria so kuimokereria kwenda so kuimokereria na senge jobuye bw'abantu bawo erina barabuwa ubasisene chinka cyabo nemeremo yabo na binde byose bagokora bibe byogoseni gwasebare twese asubwama twetigraza magokaho ubuye bwabo toisana litkorigima na kubwaonsi tunyura suburuti bwawo Nyasaye tuwasabira serikali ya Yesu Kristo motoro wetu. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante Mfalme kwa sababu ya siku ya leo. Baba, siku ya leo umeiweka kuwa ni siku njema kwa sababu ya hii sherehe Jehova. Baba wa mbinguni, ninakuomba bariki risha hii sherehe na kuomba Bwana bariki Steven, bariki Tonya, wape afya njema wanaposalia kutembea na kufanya haya yote Jehova, uwe pamoja nao. Baba wa mbinguni, tunapoenda keti utukufu Bwana, nimekuomba nikikushukuru na nikikuinua, ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, amen. Shukrani. Tutamaliza kuomba wananchi watukufu. Sasa tutaomba kienyeji. We are talking about interculture and Christianity. Tutaanza na Ekebusi. Sababu ni tupanya gatinge tuligereria iguru tuoria ngoro etuanje engoro rora itukereria rero richenu kwa betira bana bao iga sege turukia nyansiongo eturukia ibenu tata iga nyatwego waretira barai bechi ngongo awao debi wali awao tuawaso kaire seseni abana bao asitona toto nabamu abo bari basanganere arika nabagisangi baye nabosi bari bakora kaunge ya Gusii tata engoro basesenie namboro koboko kwao asabantu babosi bagusi bari baikira engoro twamosoro yoto igwe enkoro koranje otoigwe ona tigatoro Gusii toyende paka Kaya Mombasa Kilifi. Mungu na wewe zulumunguni baba yetu na wewe Yesu Masihi aliomba tulunate mlato na madhiki magika kwa kuchosa dhambi zetu ero utire afuna dhika mbelezo sisi wanadamu funa manya kukala uwendi wa mapizo wa gosi ero finire kupira kondo ya zuluma za atu Mulungu wetu na manya kufufuiza na funa fufu ya vero kale hamanga nasi kwa kala uwendi waliombachi waliomba Adamu na lero funa chemera na visi zosi zihelewa zwani mama zihelewa zwatumia Maria manalaba mazuluma pakusimba na moro wa uchai funa mara Mulungu wewe ulie zulu ulimeke viki ulimeke zuluma zizi zosi zilizozi za kobelana machatumia Maria manalaba kero zolera na huna manya uwe Mulungu wetu unafikiwe kuna masiklo bosika makoto kuna manya undakala hamanga naswi na undahulongoza baada kukimarikiza gaga undalacha muwera au kala uwendu Mulungu wa josi Moja wamina mwe Mulungu na zosi moja wamina keke yumamina sama salonsi pi Muyamono mwalimu amasabo ekero toko keke pindi yaite sama sabo Nyasaye ni agotorabia naende twanyara gutwara ritkurigia nimero berieme yabo bona isegento chinsa chiachire nanda bageni baito bari twaganyete baikire abangi namo bagete abamama he wamama he wapi shangwe na vigelegele na wageni wetu asante wazee wetu he wazee hoye! Ajabu haka Mungu
mwalimu Obilo tunaweza kuchanganya ndimi kidogo, ndiposa mgeni wetu pia mheshimiwa aweze kutupata yale ambayo tunasema. Shukrani. So mwalimu, kwa sababu tuko katika ile section ya entertainment na ninaona mbele yetu tuko na kina mama ambao wamejitayarisha kwa njia safi kabisa, wanataka kutumbuiza wageni wetu. Ningependa sana mwalimu Obilo uchukue ushukani katika hiyo section, alafu tukimaliza kupata entertainment hivi tunaanza kipindi kwa njia rasmi. So wageni wetu jisikie nyumbani kabisa. Mama yetu Donya Doris Toto, asante sana kwa kuleta wageni. Shangwe na vigelegele kwa Mama Donya. Haya. Shangwe na vigelegele kwa Egesa FM ngubaya mwana yetinge. Haya. Ngubaya mwana yetinge obomose. Sipiata alikoera. Awele sata kaki. Awele sata kaki. Haya mwalimu Obilo karibu. Kana bosi bagusi bagotegere. Masumati. Abagaka n'abagaka batakari bategerera. Ya bagaka baito tukapakora tire byo mwalimu ndoba bategerera. Bia mano mwalimu togenda entertainment. Haya. Umwana nara uguchaka. Ngayiyare upasta Mikira. Nchuga. Mwalimu togenda nechinsa sobwamo. Sana. She's humble, okay, able in a different way. Makofi kwa dada yetu, shangwe na vigelegele. Labda kutayarisha kutoa okotera kwaye bintu banyagetingani tukeligana tukoni nene ntagetengo nyoniga kila muntu ebe ngororera na maisa wabere ngwere na mata wabere ngutaro na magora wabere ngositari ko yarekana niwe tongire na nyasatsi nzira cyane nani gawanchete atitika taito ndogwata abana batari kwenyare stinzira akao na obo tukimara bwaro kianga chinsemo chiagusi abange ndora soka isiko tukwanera magana na cerebral palsy tukwanera magana na autism na yanda mande ingana mogoroka ikaruko tunaro yominto waikaga igasencheraye gotogorokia nekibawateba anaitwa Kani Patience. Wapi makofi kwa Kani Patience? Haya DJ sana kazi. Kani kazi kwako.
careful, and because of time, we want to move very fast. Want to sound check? Want to sound check? Just a minute. 2 minutes, Want to sound check? 2 minutes. Pamoja morieri aiga niko turasegeti kya Nyanturago Green Stadium na aiga segeti kya Nyanturago lero eneo wodi ya Iveno kutoka sebunge ya Nyaribari chache na lero iga niko mwego gendere tulibokorora ama tuko 15 ne muyo konyara kwegerera abasubati na gokei okone liko kwa bantu ase binyoro na rogendera ta aiga ase gokera boniga abageni abange baikire na gati yabo no women rep wa Coast women rep wa county ya Kisii omekaine kuna Doris Donya Aburi obaire kobaga goika iga segeti kya Nyanturago Stadium gati abageni abanene basemeire goika aiga andaki korra kuna omoye goyo obaire kogochaka na inyora kuna lero iga neri tukolie ngencho mono sana ase bali bonsi bara iga bali bakwegerera abasubati baitira iga kunyara gosange birengere bibyabo na ubu uneri obo mbodi twasaba subati boka kurenda saba tubati kurende timpana mangere ro iga segeti iga nimbwate umuga koyo mochira iga sokoro na wode beli etali yao na keri yakora gwacha somo yogo yora iga lero Biamono aseri bageri TV koko asereke aseri bageri biamono yagera ono to enderete konyoro bwanja ngoro buya ase kurusete twachira na kumanya mangana mange yagera bakorire buya utorobereria Gombu ya mwana sekere kemo mogendete gukora na korimuki sei turusi erulekane una abantu bande bagukora ebisa kubinde buna bigokora igwa aina masikania manene mogendete igogendete bia mono anakumbuka gwikira lero ibinte binge bya kwakane twarira abantu bakominyoka ase chigunieme twarire pia negereta sebuna boniga nigo mupira ogendete aiga asegeti korende gwikira boniga twarira amatera chinkwana ingeri gya gogera gwikira boniga aiga segeti kya Nyanturago Stadium kirekemo ndojenga gokegenderete buya na igo bagenderete kuruberia kiagera saya na araretane na intwe buna bagusi tumanyekane na nebisa kubinde igo nario tuganetie ebintu bunebyo andage keliora kwarire gore metomo ya gorero no yobogo kyarani okunereri gukwa bantase binyoro wetera abasubati konyara konereri gu abana bakenonya bagaka nkonereri gubale inkeliora tebigore nkwane yokonereri gukwa abantu aiga sorongo rwagusi aigo etwati warenge buna basae gocha bono twabeira abantu banene igo tokoranga gusi yeito neganirie buna bono igatokora ainara mangana aba marunge ase wenye bono turi bono buya muno mwakana all the best gendera no moyaga buya asante chike jomo chebe to kwa no magako to bwate musubati ondora iganere ukanjesa na baba na bogocha anga iganere obaira igasomo yogo yorero ni maito mugako kwanire kuri naye buno mongina lero igani kiri kwago keire kwarorire women rep yao lero ngiri yago kirere raiga nabe no mo correct bene ekwera nanya como renko moiwo nago ebipindi ebinge muna twasoma nabona tubone tukomenya umupira bintu nebina byagokirie siritukoria lero andaka yabona subati kwa koranda kamena yokunererigu kwa abantu ayesenka yago gosekenyoroki yao ntera kyaro cy'abantu bakonererigu andaka kebonetege change chimba cyo change mono buna bangira babora kabatigire bakonererigu bintu byabo mbali kwa yubunetake no boleme bakoirwo se bintu mugako yatigire to bako mane bintekara bikubagwa fakya baba na obora kampukunywa tukokoyu egena intuskero bogima na abandi banetese
Inkeliora TV Steve ariko mu MCA bwe ward ye amuno mu women Doris Donya asokwaria no muyaga buno yorero Wake mugambito Steve arika Donya toto dia mana sengen tubato lete majugo ya sageti Kenya ntro statue abange to drama ya to sakor konyore mo Steve amona Donya oranse banyora banyoraka bakonyu na baroba sukitike cyabo asabana Kibazo jadi bata bayani bande mai gato chikokora naye naro tari iga segeti Kenya nturago inkeliora semi uri kuri Siboni iga gwetere TV ya Ndizi TV oleka ngiora musemi gore amana yoko neleguna konyakeana mangana yoko nelegwa nebwenerete bagende muri dali se kamera kuri de kamera Pia mona na all the best asoma yego tigaire rombe mona boko Twacha engineer ya Kenya nambe yamo abayibule bayita batisoro cyita bagatu ngo bago itubube baro kwa barogi mabato kini batarire ndo semena gotorogi ndo komenya toire gatambo kire ko bayita nabarandi barabandi bagutumike nyimbo yo borogi asinginji byasara samana na mange yagera bare tumuyiko yombere yimechi ngoro cyane Sugere byabantu abantu bayimukiye tambakiro bakigoita abantu bakwa obarabiru bitabengenje Zeke naba akabaita bagatu bagoitwa singenje yamaremo ngake kuikara ko bagara abana gere kiamo batara banga ko ba yagira baka bacana wikoma eriyoye baitwa basira kendo kende ngena tinyaroka cheito ali marriage abana bagoroba duskuru abana bakisukuru badanya sore banyumana Tora Bible tuarara mera tuaba keme yo kare ndibwa keme keta more more chinyomba bantu bakwira nakama naria esaire libaga wetera soko base na ko basome bamona twali go jase ke Kenya nturago amona utu coalition asetimu amona gender based violence no misibu eri yeiga amona donya to amona county yetu akira iga gosigeta banda wena ki ekewente bakore nekita wente bakore batie biamono no drama daktari abu yaga yoro mona no itu tukubwa na singinje yayo amaya otherwise nyasaye biago seni biamono moralia Ndizi TV haya mbia mono sana wino mo pasta kujara kusange vrengeli vyae kurwa seki ombegia utu coalition imatina yora seki ombegeria utu coalition kolende kando ne chingri kwa abantu inu steps kichiri mwairire buna utu kirwate mwairire steps kire necessary okia mangana yo konele kwa abantu mwana mwana igasorongerwa gusi chakanelieta Bimono sana nje wakitake rubabuya wakilisha utu coalition ndise utontabaka sauti mugirango amaende utu coalition igotore ekiombe kiaretire abantu awa kuruchisemo awa una pasta tebaiga we are working with our religious leaders imbaro cultural leaders n'abantu bande ukando kumirije kwa abangina n'abantu abagotunanye n'abana basaba abagusiba ito kigatobwatera neyamo tobe yamo kana amangana yo kumirije abangina abagaka noye n'abana gender based violence ikiko ebwatita abantu bonse kurwa abana abangina abagaka namara abangina abamureka ntoroke nk'abangina abamureka bakumererwa nari marani abangina mbayitu bagatabanga abangina bayina abarogi amaende pia abangina bayiga bayite tubosa pi yani sababu ende yosteyo obogima bw'omuntu bokoyirerwa togatebe abantu baminto bagusi na twakire twensiga iga n'abarayi bayito ronya doto narega iga women rep obweshimiwa arika no arega iga na ende tubwate no enda abagani barure kilifi gocha kabana intu ukanda mangana ya iga yobo mereje tukuna utu coalition twakonye kifamili kia mara ni kogenda koti ebina biba yani kinankera ororo biyo chikogamba mangana yo goitu kwa bangina ndage madam ya mononto sanga TV Channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi be obwensu uomogusi nigo bono yakio nikirundekerene nego korentera chibiche chinkia na boigo chinka
twalire oyu no women rep we county ya Kisii mugade na Doris Tonya Aburi konde chinga cheche chuto bwate madam korwese mo ya Nyamira omo women rep Nyamira ninkira ikerera gwate balero iga wekoru Nyamira oche Kisii county kocha somo ya go chaka ne Elieta liana ngoro kwa Serusha Mungina Mumanyi ncho mujumbe we county ya Nyamira tukolia rero ni watu wacha igase omochio yo Nyanturago asengencho yogo kwanira amangana tu abere to gotwara chikama 16 ya GPF nga ingenzeri abantu bako barasti nyumba isuko njera na kerase etariengia elinde na ntutokwanira amangana ya Sore manya no bate right na no ma taso ko yaira ochiko ya kwana ase igorero iga tenda best fire study sabangi no kere ya baire ke constant bakasa bakaka bago itwa ya extendie bakabana bamura bago itwa na banyaruka nabo igona abana banyaruka ngo itubale na ende baturumi guna abana bamura amona bagaka na basubati boigo lakini madam mkonda kusakatora ikonde madam no omo women revue county ya Kisii mwaigerere sana amangana yokonere gukwa basubati kuri tobate boy child na basacha inkero chekera kura songo rwagusi abasacha na barabuna andake abasai na rumbato roko unereribu noro chabona liri tote barera abangine baragerete mono abangina bagoita nabagaka kirogo kyabangina nkeri kyabangina boka nonye nabana bamura ngocha gwekera torase bone gotobetereri tokwane bintu kwa wazi okoba abana mbamanyete obwanchani omwana aho kemba mamu mwabo chiro mwana omumura ekaze ne bamenyeta nere nyomba otarera tali bana ngamba maiti TV no baroche bane babwana betagote biguna ki sex okarotara nyomu igere iligo mpaka lituko kwa nyomu chinse chinde toko iro mwana mobenere igo okobwatu abante bakororo mwana omuseke batama abamure babanyete bone yenegento toko batara na twensi abayibori chikanisa chisukuru omwana namanyete nga noenere lili agokorega asieyo aigworo bagorogo seraga gutama igo namanyete genta agokora nekebe andake chika keto kwa nayo ma women rep Nyamira Kisii county ya chakire meroberi ayebuna Nyamira meroberi kyura bego gochaka naye kone kibuna abantu banyamira okonerwa gwakeire nyorana rero iga mna toraiga initiative ya iga niko yaje tegwetera Gesa FM gwetera mungino minto Doris Tonya Toto tokateba ngatiga turachaka tochi Nyamira we will take it to tochake Kisii county we are also going to take it to Nyamira next year twakorire miroberi emiya ande miroberi twabere toko yakora nchese miaka 5 na bagingonya gukwanira abantu bane ngobairira chisemina asengenjo mungina Doris yale nere ochitabono first time niko na inchana mugatirie birandie na mutebiringa enterene tokobwatia ne tokonya abana baito asengenjo tabako machikoranga na twabari to bakurera lakini still abana baro bakabaraigwa igo abantu baminto rero gente kyarenge egento kie nation muna tuacha ntu tuata matukura se parliament ayo Kisii county no Nyamira ndio tokwanira abantu baito aende boy gantu ata parliament ne jeto sponsor na Kama chama singa chia tunto wate women rep wa county ya Kirinyaga ambaye pia amefika hapa hivi. Ni safari refu sana kutoka Kirinyaga kuja hapa hivi Kisii county. Nikianza na jina lako na nikipi kile kilikupea moyo kutoka Kirinyaga mpaka hapa Kisii county? Naitwa Jenjeri Maina, mimi ni msimamizi wa wanawake pale Kirinyaga county na nimekuja hapa maanake lazima tushirikiane kama viongozi. Na tunajua hapa kuna hiyo FGM iko rampant sana hapa, lakini pale Kirinyaga iko minimal na pia kuna issue za GBV zenye ambazo pia pale Kirinyaga sisi tunashuhudia na maneno ya mental health. Kwa hivyo nimekuja hapa kama kiongozi on behalf of the people of Kirinyaga ili tuweze kushirikiana tuongeleshe watu wetu, maanake mimi sio kiongozi wa Kirinyaga pekee. Nikitumwa parliament basi mimi nafaa nishughulikie on a national platform. Kwa hivyo tumekuja kusupport women rep hapa, naye pia Kirinyaga nikifanya shughuli fulani aje pale ani support ili tuweze kusaidiana tuone ni vipi tunaweza kutatua matatizo katika society yetu. Viko chini ukianisha na Kisii, labda ni kipi kile ambacho kimechangia visa huko Kirinyaga sikuwe na visa vingi kama hapa Kisii?
Visa naweza sema ya kwamba viongozi wamejaribu kabisa na wamefanya kufanya zile sensitization na civic education. Kuna tofauti kidogo kutoka hapa na pale Kirinyaga, manake pale uongozi pia unaona wanawake uko juu sana. Tuko na Martha Karua, tuko na Anne Waiguru, tuko na Wangui Ngirishi na tuko na mimi sasa. Kwa hivyo pale kuna tofauti kidogo, lakini ni societal setup. Watu pale wanatia manani kueradicate maneno ambayo yana affect societies na families. Neno lako la mwisho kwa kaunti ya Kisii na eneo hili la Gusii, neno lako la mwisho ni lipi kuona kwamba unyanyasaji umepungua kabisa? Mimi naomba wazazi wa Kisii County, najua ya kwamba labda maneno mengine ni kimila, ndio maana watu wanazoea kuendeleza kama mila, lakini nataka niwaombe wasichana wenu sio tofauti na wale wako Kirinyaga, na nawahakikishia ya kwamba hata wasipoenda kufanya FGM watakuwa viongozi. Kwa hivyo hakuna kitu kufanywa FGM inaongezea wasichana, tunawadhulumu tu na tunafanya ile tunasema tuna reduce emotional affection yao. Kwa hivyo lazima tu protect our culture, na naomba ya kwamba hiyo shughuli hapa Kisii iishe. Asante sana na kila laheri. Baraka chinga kile cyo kwa rora ndake bali bakora korwa sense meri ya Kirinyaga bata birandake sense meri mbabwa temiro belia mia sana yoko ene kivuna abaraiba abasubati babo banyura mabaga mange yobore ko na Gusii kone kibana ke ebikorubyo okuriru kwa basubati bire bikekere Nyaga korengana na Gusii aiga nikigiro atebe gore yaborai bwa ribaga ryoborai bwa Gusii na gokana ne oko nergo kwa bantu ikera yelo gitinko bwa gatibuya bo yango liswali ege sauti eyo gitinko igwatibuya Ndake nata buna koroyo Kirinyaga otebire buna gatemi tobigokora ebikoro byabo bire insake unyanyasagire enkeimi ya Kirinyaga no kwa basubati baba bange basoira sama bagayoborai no goso kwaso oborai na kuwa konyire ndake ebisa byabire bikekwa na Gusii aiga inge Gusii era akorinde oborai na basubati ukokina mono ele tuika na county ndamuna Kirinyaga ayuna maene kabisa ukwanire naendo kwanire muyemone kiagera Gusii na Nyamira abasubati mbali ko choru baba barai yani mbali wake rukura mtuwanya kanyora member parliament Kisii County already elected other than women representatives na MCS yani iko to one of the lowest records in Gusii ase oko elect abasubati wake basubati kura kanyora leadership ama ene kuna women representative Kirinyaga teba ekereto go chora abangina bange tware bieo ase yani Gusii to chakonya go chakonyoro bonjoreja na ni to chora basubati bari bako kwanira magana yo komeregia abanda abanyaruka bosina banyina na indekera abantu bako chaka korokoro kya basubati amasikani bakoranga basubati na barura akonyara kura ka Gusii gatonjoregie iko to siegete we are one of the worst records in electing women sigocha elective office so tiga to kore bidi 90 tonyora abanyina banyore biye igoro ntobwate women rep lakini ndio musko tiga tonyore governor tonyore ne senator tonyore ne MP kwa wingi na yuto yara koreta amagenderero muna Kenya bakolire ndaka ebuno mogaka nikeliora amete kanu ne bionsi byabere bigokwanira chakaneriata asamalita igonkuru kwa church Nyakundi Kirera mocho korobonsongo michira inche igondo mu bwatanio monene umwanyagetinge Heritage Council na lero igotwachaga aso mwaliko utu foundation utu coalition boja kubwaterana asensemo yobobo bogendrete sikinsemo cheto cha Gusii na Kenya asabangina abagaka bagoitwa abasae bagoita naende amangana obokuru liborobonge egento ndatebe ngelina andonsi bono igasokorera abangina bakinire abangina bajire kire ensemo ya uchumi yaito ya Kenya aiga Gusii abangina basomire mono kabisa kare bangina mbale gosoma abasae bairanire inse mono baka lero konyora na abangina bange mbarasoka kare umuntu uri konyora umwana nyumba igare korigerigwo mugako mogotuga
rero uri kumunyumba lakini rero intu buna gisokoro n'intu tokorenda abana nyumba babasubati ekiara bagoteba n'abantu babaire empowered ego tugusaba serikali yaitu ya Kenya n'abangi n'aba bari batenerete bitengo mbalimbali bakonye abamura the boy child tima etiko sengo goja konyoma basubati aba bakiniwe naende basomiwe abamura na barobu bakonye baimo kigo cha igoro ngento kia kabere karentu abwate ibintu byare kurukwekiage ekiage ikiarengoro ekiara chinde meronchi arengo n'abantu ngoligi barenge chindagera babekoro kiage nkiare kurusi bwendagera ofyo bono igantu bwati chinde mero tubwate njiri na chipigipigi abasaye baitu babwate no baguchi mugondo batware kiage igonko basaba barende kiage kekera banyorere ngerie banyitugena litware gutuka kale ese ebyage ende naliye amatera akine andake avugati yabagaka korwa igasorongo rwagusi basangira mangana mange igore korende nimbwate babayiga babambiyore nanchembi ande bro kwa ngira inoro magokode andake wikyaro nkeli kwa gokera somo yegore rwikira boniga nabazoro rira abashimo bito bakira iga bakwanire mwatengire kira te wikyaro ya gokera somo yegore njengo cyo kwanire ibintu bitatu esa marieta magireti manyekanete muno musongo gotoka gyanjere eneri tari nilio gusabiki nkorie egendo ngukwane kenene nguchuko chakira nago kire naende nago kire korugia njere mbakaga oikaga esinginjo yo magokone korua ebirero namagwaita negento kebwenene gokorekana kogenderera nguchakire samangana ya baiseke gosaru ebagwenene de kunyora bangena banene bune intu bari imyaka emenene abage baije bakwane na barabu nomba nabona baregaiga kanga bari biria bangena bari amanene b'imyaka emenene egekogera ntoigwete nga bantu bande mbaratiga gusara bana egetamatuni ekekera bababoriri babakorere gaitasia ndi kasori nabora nyore abantu banda bamo baroro naende ngoteba iga abagakese chinyomba una mwana inje igorona tatwete ebikesi yange bitatu including imi ebyabagaka bagochanda abangina mpaka abangina kwenye berusire moya bakire mpaka kwaheri barikire mpaka maruba atatu yagera kera twigwete iga twaichaga notora ntobuyana te koinyoru kokwane rubuna batotebeti ngatoije batokorera gaintasia ni kansori ekere batokorire ekere birengere biye bibe twabwate bichikohera ine ri ganga yane yande taga inubuna indisi tv ga kito badeberi batori kibunante ne ineiga ekere togende nabangina baria batogaiti ekeko kare toikire gotiega kona chekina esinginjo yo gosumburirwa ekere batoboringa gosumburirwa mwaikire mbakeke gwange gekyo wako kwari na kuri kamarube atatu gero mondo esagotiga ninki egere bato bwanye ekebe kikirume yeito yeweita keruaro ntune kijya torendira na nine kijya gere na kwanire sindisi tv egere bato kwanire nande bato basera manganayo na mangana abana baiseke ebagwena te kuri yabangina bari abanene bari bagasari tari ababekerero bari no bara abatebyo bobisi ngekwere nilimbia baketara kora na mzungu abakamura igatiba itigose munyoro moinomu ya idumwasi pyo moinomu yabwe chimbu chingi ya ndade ko bachiteka igamura engereri moto tutarakora korwaiga bodo bato muntu ko batenga igo moinomu yabwe kegusi uryo mukoro tira nese chimbu achaite kwende mzungu tarakora nayo somo gakarari ko tarakwana ndade etaike ya moyoka okwane o advice yo muntu reiskari aseke nyoro umugaka gusoma na gusomo sai ingane ayo gosemya igoro koro obunereri asebinyoro biyamono amarieta nenko kuchose busakaria miranga umunyakiro gose umunyagiteni onjali mahate na Kis County munyagingete kanzu igonko basemya abantu baminto iga muinyore nga kurukare intubino mwanyagitinge n'abantu tokubwaterana ndotegeti obuhunereria umukungu gakore n'umusacha utigaire omutakanwa igakorendwa okonywa yora mwanoye kakinire atabwati ncherende minto tware korangeni mwanyagitinge twacha hamwe ndorwe mori nonde mbori twanyomeri mu muroria nyombe nyaro yagororoka yaro kumwanya rebe bona abantu baitu mwaikire mwaikorekanire ewo mukare ko ziri bisaku ekiyo mko basaba minto mwanyagitinge
kisina nyamira njemu n'umunyakiro woino ngo batebiga injwamo tusange tokonya abantu baminto abana baito bagororoke tigakubunere nyana bingwerere yona bamura baito tigakubata abana bingwerera amatunda marere ngana rumukara go salia mami baito tokonya bari taza jeito chairman bia bona bona omwe tumwanya romo ino haya ona tuchake bwana chake koyako wasomi omwana wasomi omwana ntorende okirete kwaiguba bereso okirete kwaiguba bereso okirete kwaiguba bereso okirete kwaigutate gotiye okirete kwaigutate gotiye sibelionge obe sibelionge musaiga ai musaiga to amonto obe to amonto kubaya baya mbia mono mancho moligerere abungatia abakoro korwaiga ase enseme yabanyare gusange birengere byabona goteba andake mukune liko kwa bantase binyoro nebikoro byente ko keigwa na batere buna andake tialenge chimbwa chomo gusiyo mukoro konra buna andake abasubati banyare kwa bakone liko abana bire bakone liko sabagaka umugusi no mutore kolende bisaku byonsi utari ko bwati myaka go sekende gyonsi igo no muyego ogendrete aiga segeti kya Nyanturago Stadium omuyego oyo oreterwa mu gwetera abisyo mu women rep Okisi Doris Donya Aburi oyo sanga aiga ndegeta seni Kyandizi TV tora Jerusha mu majo mu women rep Onyamira tora mu women rep Okirinyaga bonse piba bwateli ogeli muri hotel buna andake tokiana ni ebikoru byo koneriku bw'abantu koranda ke twanyare ko ikeri oseko kiana ni ebikoru bumwanche muri ayungati yari ngendrete ko bwati akorwa aiga sensemo ya Nyanturago egotoka imya ibego no ward ebungi ya Nyaribari chacha sono ndaranda ke korwa segeti chiko soli chiaelire abantu bonse pinigo bakirete go kiraboniga essence meliende no muyaga ogendrete buna e camera person agoto orokia igoro ya kerike gendrete omwancho muri ayon sipi niga kogochera gwetera Ndizi TV egetaseni kia otambe ya mokorwa soro gongorwa gusi kyanyarira koba kwereta asomo yoyo mona kwene kibuna ebikoru ngoba koba bire bigokea na nyora ayon sipi Ndizi TV na iga Nyanturago Stadium yene wodi ya Ibeno asendo chabono chisabune chiga nabangi na batata kwenda chigo soli babwatengo li style gete iga arafu ere faliore gati ara batayibono chinsa chiaikire choko ngusa engoli eyu tore ni ngorabe ga kubwa somo yegoyo gwokane kibuna abantu bachire amo na babeire bagwesomi amange noje abangi na bebe gete chireso buyasana bakabwata amaboko amsa kimbo ere farindo cheno arali abwate amachiko ni gari iga iga tuetania iga tuokoleke iga mongana gete magali ndo chenero kunya kurabwa magoko na kungusama go style gete korabuna ego solike go chaka obeire koba gakobwa igo ayungati yari togendrete kubwati torore esa subati aba madamu yare ko bayen kwalinga iga no nyare ko ba gokora buna ababanda babire bagokora gose na kerabe igo ayanali agendrete korwa igase Nyanturago Stadium na oroche korwa liga nego soli esirimbi nindo che sirimbi nero ororo abangina bale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ikomi etimu engema ikomi aiga na erefari eregati gati abo igo torese go soli eye eraiga ningurabe gakubwana nerabe mbondi awoso ime Ndizi TV lero iga niko twagete kambia sensemo ya Nyanturago Stadium ase Steve Arika omu MCO Ibeno ward kakubwatana na omu women rep Okisi Doris Donya Aburi babe kromuro brio bogo keyanani oko uneliku kwa banta sebi joro semeka ndabuna gender based violence GBV igontore ase gosoli ye ningori oranyare ko baga kubwa ase gosoli ya nabune kunya ko baga gosuka bosio no tera iga tugwakirete ekambi tore ya mase ya maiga na
kibuna producer Victor Obangi Sultan bara kibuna kiregento gugu ikira kireke buikirano elio gimbi ali gocha na bale korwa sensemo ya Kaveresto ni mate Abigail Noara aliga Petronila Mokeira bwana kibuna Ayons Binko ya Nyorole na Chebuna Botambe Mike Nebuna Ndemo Steven Captain 001 Ndaiga Segeti obwati chiko soli chinke igo korendo moyego monene no konyara ko kyanani oko uneli kwa bantu ase ebinyoro byaito. Yeah. Wajua serikali ni nyumba kubwa. Serikali ni nyumba kubwa. Na serikali does not work in isolation. Yes. Tuko na machifu wetu pale, tuko na mastaff chief, tuko na elders, tuko na pastors, tuko na miungano za kijamii, CBOs, CSOs, tuko pia maendeleo ya wanawake. Nao wote ni baadhi wa partners wetu ambao tunafanya nao kazi. Tukitaka kuingia mashinani tunatumia hao. Hata media bado ni baadhi. Maana unaona tuko kwa endelea hapa, endelea tu tunakupata. Hapa Nyororo sio za kuna FGM steering committee ya county na vile tumelaunch sub county steering committees ambazo kunao mapartners ambao nimezungumzia. Kuna elders, kuna vijana, kuna wamama, kuna wale ambao ni washikadau na pia vile wale ambao wako na jukumu kana wakana kupambana na hii janga. So kwa hivyo si jukumu la FGM, ndio maana kauli mbiu yetu inakuanga pamoja tukomeshe ukeketaji. Si kazi ya board peke yake, ni kazi ya kila mwananchi. Asante. Oyo akora kwa Brian kurwaseri shirika lia anti-FGM board. Ndango torani ira rero. Mari ngabakano usarwa ku mwana munyaruka. Ekero torega iga omweshimiwa Donya Doris Toto, omweshimiwa Jerusha ngati yabania bali sokotani omosio osememo usi na sobwamo tokane ogosarwa kwa bana banyaruka. Ndoiwana ine wekerabo. Asante omweshimiwa otoelibaga egera tukole na abaiga tubwate asili tukolia lero. Tunaomba kidogo, tuko karibu kumaliza. Wale ambao wameshirikiana nasi kuleta kipindi hichi, ningependa sana kumuita Jean Nyapola kurwase kiombekelia ekoro kwa daraja mbili Vision Volunteers bagokonya gukwana amangana agenda based violence kwa dakika 2 tu tuweze kukamilika. Wapi microphone nyingine? Bwana buya dakika mimi naelewa Kiswahili. Haya, ambia mono, karibu mami, dakika 2. Ya, kwa majina naitwa Jean Nyapola kutoka daraja mbili Vision Volunteers. Hapa Kisii County tunakuwa funded na Global Fund Program kwa maneno ya HIV. Vile tunavyojua HIV na GBV inabatana. Kwa wale ambao wanapitia GBV unapata kwa a lot of the incidence rates of GBV are related to gender-based violence. Also, you find that teenage pregnancy iko nyingi hapa Nyaribari chache na haswa Kisii County. Na ni kwa nini hawa watoto wetu wadogo hawezi kuwa wanapata mimba kiholela hivyo? Hiyo ni kwa sababu ya GBV ambayo inaendelea hapa Kisii County. Sisi kama daraja mbili tunafanya support aina nyingi kusaidia hawa survivors. Support ambayo tunapeana ni kama psychosocial support. Sasa kwa wale ambao wamepatikana kwa jangwa kama hii, tunafanya kazi kwa pamoja na MOH kufacilitate counselors ambao watatembea na hao wasichana ama hao wavulana. Kumbuka kwa GBV haifanyiki tu kwa wasichana na wanawake, hata kwa wavulana na wanaume. Hata kwa wavulana na wanaume. Asante. So mtu akitaka kujua mnapatikana wapi Kisii?
Kisii tunapatikana Nyamataro, hapo ndio papo ofisi zetu ziko. Kwa siku ya leo tuko na pro bono lawyers ambayo tuko nao hapa, yani mawakili ambao wanapeana legal advice. Na pia kama uko na shida wanaweza kukufuatilia na kutembea nawe mpaka ambapo utapata ile justice ambayo inafaa. Asante sana, chukua microphone. Asante sana Jen Nyapola kutoka pale Daraja Mbili Vision. Asa bali motaigwa igaere sabia sana ote bantu kwata mangana amangana yoko nyakumusana na chisegi ekitogo kwaniraga abana gusaligwa koegwa marito, and in that process ekero mwana umwalimu ndatabona kero omuntu mugima urusali umwana omuke tinga kichiria tobwatie kerenyererio gioko manyanga nobwenere togotumika protection eyitogoroke emipira ntoigwana ine naende kero togokwananga nsoni amang'ana nsoni agerire omogusii twatwarire cases echiga chire chinyinge abang'ina hoe wamama hoe abagaka hamu nono ese chinga kiechio kwanyorekera omwana yagosaligwa obwate oborito naende onyore binyinyi byendwari yenyamoreo bono omwana oyo obogima bwae bwasaleka karenga kabere ndoigwa maina buche alimo igonya musalia igabwato uburwaire okwanyora bono omwana oyo mwalimu omwana obaire morito nyamusali nando omwana onyorire oburwaire igo bamente kanini. Yes, igo bono abantu baito amang'ana echikangaru courts konya kuombera na maiga yetenti ng'oyino omorisia oyino omogaka bwekenyoro oyino omusasiroti oyino omusikali oyino omochifu totigie konya kwegerera abantu tiga eserikali emokeria abantu aba egetabokero ritiko libwatigwe omwalimu obinase obwango ndagete konyora aba korwa oasis tomanye kwa ndese madam oasis minakoira dakika ni mbili Caroline Bochere Kirigi Alia Sendis TV. Aya, dakika ni mbili, karibu sana. Good morning everyone. It's afternoon, good afternoon. Ndio. Mtaniwia radhi, mimi sielewi lugha ya Kikisi. Yani taliko iukegusi ndakutafsiria tuende kazi kegusi taliko iurakinya kwanu murubwege Swahili. So today ega somo Kizungu. Yes. Haya, tuende. Kwa majina naitwa Reginald Niang. Mimi ni daktari katika hospitali ya Oasis. We as the Oasis team, we are proud to be part of the team that is celebrating the days against the gender-based violence. Just to reiterate what other people have said, gender-based violence is full acts against specific genders, so it can be either be males or females. There are various side effects. There are various effects of gender-based violence. We have seen it can lead to psychological instability. It can lead to physical harm. It can lead to even economic harm to both men and women. Now, we as the Oasis team, we are proud to say that since we are the leading providers of healthcare in this part of the country, we have various tools and consultants in hand that will be used in the treatment of those that have been affected by gender-based violence. We have a team of consultants, we have a team of doctors, we have the latest equipment, we even have MRI, we have CT scans, we have all the necessary equipment and medication that can be used in the management of those that have been affected by gender-based violence. Thank you. Even currently, we are ongoing with our screening procedure, so if you are free, you can pass by the clinic there, at the tent there, so that you can screen you for whether you have gender-based violence and other conditions as well. Asante. Makofi kwake. Igomono oeresire asobwenge tigante bega. Ngoja tu wetigi ateba. Mbabwate tent moinali.
etwabarangirite at least bache abantu baitu banyore gochekigwari na gupimwa bona bakwenda guchalia certainty yabo elinde elio bakomanyia sabange ekero gukora igonda itekorangerio musibati kerugo mami korwa seri shirikali ya utu Doctor. Musibati nilitania maskani ndugu Na doctor nilitania maskani Yala ekero muntu asomete abwato obotorita Naindoro musubati. Naindoro musibati munyakie You must recognize akoro that. kwanga doctor Kerugo. ekero tokomende swag tote banga doc Ai. Patia doc microphone Ote doc. Ni orura. Ori arenge doc bumubere. Oyo are doc wechise. Mbia mono mwenda microphone dakika ni mbili karibu Mbia mono sana baminto asa kwa ngai bagabiri na bakwanji mwensipi abantu baita bagusina bagani bonsimbu yamore biamono sasa mteni ondega igagwakilisha ekiombe gekoroku utu coalition nabange tore iyo bosa babanyi bayi ba utu coalition bache bwango mororekane tu ninje nariko bakwanera haya utu coalition moskego taiga mpunge mkono kwa hewa iga bantu baitu babarore kwa wageni wa heshima pale utu. Alafu daktari ngotiara gotwaranga utu ekiombe kenkere kinabale na barabumbarabe mbuya mono sana ekiombe kia utu coalition ni gotore obomo kwibikundi ao tuachite yamo umwako etete ekera bangina bane baite twayimarani abangina yibata tenga bangina bana baroki bagaitwa bagasambwa tukarane geto kyo kumi sana ngapaka bono busiye bangina ngoitware abangina ngonsigo barenge ababureka ndo mwenye tenga tajborongo ite kama ni bana abanta
Tigati. Haya. Ref. Heshima. Sasa tunaangalia vile mama wanaweza tembea na maji kutoka mtoni. Kwa kwetu tunasema kuvugulia nyongo kwa tengereria na maji. Babu, ni akina mama. Wase hawafanyi hiyo. Akina mama na nyongo ncho. Ingo morocho gutangana. Mwachi komi. Mwaka nara alipokuletea bendera ya reti majoze ni nyonga bwate. Mumorocho gose. Yakare bitenge bana gose ngaki. Ngori bali nere. Mongi na ai. Haya. Wape makofi ya kina mama hao. Sasa tunasonga mbele kufuruta kamba. Ref. Kamba inafurutwa kati ya nani na nani? Kati ya nani na nani? Omete. Nimo nango bako musengoli. Tafadhali abangina bono suka manyirwe. Wari cheino bono tigatwegeria ngori. Anano diva. Yes. Awano nekero tore asensemelia bangina nechinyongo. Bono gotogosa asensemelia. Ngori ya bangina. Omete. Yamecheo. Yana ote mwalimu. Ero. Nitukonde na rocho mheshimiwa Donya. Ako musengoli. Yes. Tagena rwane chikosori. Sugani. Ngakirende. Tomo chesera. Ntwale ko mwengo lino musubati oliche. Ichinzango ikachire. Turusiche rusho. Chinzango ikachire. Kera bako munya. Aya bangina inyora nateba iga. Ugore credit ya sesimi yao nkoesa wadi na ne nkobekere credit. Igoko genda sesimi yao bate *264#. Nyamecheo. Emanye goko instructions obwati goika ogore credit. Bwe gore gosugoro
walishinda na let's confirm. Confirm wanarudia. Iveno. Haya, makofi. Iveno. Lakini tu confirm kwamba walishinda, lazima washinde na hii. Na tena. Haya, Iveno Nyamecheo twende kazi. Iveno Nyamecheo. Muna dakika nyingine moja. Haya, 1 minute. Iveno Nyamecheo twende kazi. Iveno Nyamecheo twende. Haya, ndio hao. Makofi kwa timu Iveno. Wamama wameshinda yani abasajja babwana bakuku babwa abantu abakalikoragira ni buya nyumba aramaende abantu banyamecha bagenda mubora niko runyomba nga kikariko chaka abantu banyamecha to fight another day. Thank you. Haya, makofi kwa timu zote. Yes. Biamono sana radio yege satore yemase makoro chinsa mocha nyanturago. Nabo tokunya wakamba yamono no yambazuka nyakweka nege sa. Omwana magutaga ate bangalero. No tora. Otore nyanturago. Na ndo toiweka ni paka America nyiwete Minnesota. Ayo mwalimu na oto igore credit kwa zawadi. Na Ekanya tora agore credit. Ndo mwanya getinga tote banganto koete. Kwa ngi credit. All protocols observed. Mheshimiwa Steve Arika Oyonyara Kaka 264 hash. Ngona ndo taketenko ngogore credit. *264 hash. Kurwagu ni. Ego kwa matiko. Okay, promo. Okay, number 6. Onyore promo. Ori egesa. Origin etebe self. Others. Vino nyambane. Alafu manya konyore credit. Omongino yo ogore credit ganda 7 cents babu agosulikere. Moshugulikere. Bono mwalimu obino ndai tutenda sese moyende. Ese moyende. Elinde lyabageni bagende. Nesa bageni borotole. Chigo soli twakolire. Mbiyamono sana. Amalionyo ya baadaye. Eko era bageni mbalega bakogendale. Nabo igo. Igo bono omwalimu obino kalibisha bageni baije. Chinyitane. Arusi yetu. Yeke. Ayo ego kone wito kone wito. Ayo Yererie neiria. Enanyama endalero. Tuna mgeni wa heshima ametoka Kirinyaga na kina batereri ali tualiko motena enyumba ya mwale wido hegidetho na idanje hena shudesha ng'ombe inyumba ya mwale wido hegidetho na idanje hena shudesha ng'ombe eguku kwa mwale wido hekorara na ndinde hengayeruo na maroa eguku kwa mwale wido hekorara na ndinde hengayeruo na maroa umugenare kote na karibu kisi. Mugeni karibu kisi. Ina bebu yekena siberi onge ngai siberi ongo mosaiga ae mosaiga ae mosaiga kari meire obe asenge jechinsa waziri Ntokoroche karibu sana. Ngakiego tera. Engubaya mwanya getinge omogosi. Just teach me na me. Engubaya mwanya getinge omogosi. Engubaya mwanya getinge omogosi. Engubaya mwanya getinge omogosi. Asali bibo
tigango tigamotereria riomo terera ibwika mombo atesikoro wabu sawa abangina enguba ya mwanya getinge omogusi engakoya mangano sipiata likoera egesa namanya shukran gokwari bageriga onyare ko bagokwariga ni abageni gokubwaterana no mheshimiwa Steve mbuya mono asoko welcome abageni bona na harusi yange yitu akabaire na nana bona tigatoirane gocha kuwa to welcome abageni baito asenjera ya bene igonkorangia omo chief oga government ibageri neriao mo chief ocha omo chief wenseme yega omo chief bona ina bagota ipetra toli no mo what admin ga kinchugocha kogenda bale sabari komora nchekaro tugokora chief nchugocha it is now official ai serikali government igotobwateranete ase ebikorwa ebyonsi bitogokoraga na ase ng'encheyo tigang'eo omorai o national government aye oyo government tocheka tomweshimiwa ni togenderere nsachinera riegetekera bwate abenye yani ekerwate abenye tari tokoba abenye kimo abenye enkwano umugambi gwe area ngayari umugambi gwe area aino umugambi omaita mbane asoko baga irinde mbaligani aiga ase ward ya Ibeno nje kwana nkoro ku Charles Begi obaga mu ward ta o Ibeno our county women rep Mogina Tonya Toto na mwenzako kutoka Kirinyaga na Nyamira, mumekaribishwa hapa Ibeno, mjisikie muko nyumbani. Tumefurahia kuwaona na karibu nyumbani, mjisikie mkienda katika kaunti zenu, wale wageni wetu muchukue salamu za wana Ibeno, muwaambie wamefurahia kuwaona. Asanteni na mkienda salamu. Shukran. All protocols are observed. All protocols observed. Wananchi watukufu, hamjambo? Hatujambo. Kwa majina ni Jora Mwashira. Mimi ndio Assistant County Commissioner Keumbu Division. Kwa wageni wetu, karibuni sana Keumbu Division. It's one of the two divisions within Kisii Central Sub-County. Kwa siku ya leo, nina furaha sana kwa sababu hii ni siku yetu. Ukiangalia katiba yetu, katika kipengele cha 45, ina sensitize sisi ikituambia familia ndiyo nguzo ya nchi, na kwa hivyo tukiipata kikamilifu hapo kwa kifamilia, mambo ya nchi yetu itakuwa sawa. Kwa wageni wetu, for the past 1 year, let me say in December, we really had a great challenge in Kisii Central Sub-County. One, every month we would
report on suicidal cases on a daily month. Number 2, we would also report on gender and sexual-based violence. Did was that we introduced a program known as Baraza la Wanaume, which was initiated by our DCC, Mr. Kilonzo. Out of that program, I can confirm that in Keumbu Division, for the past 1 year that program has been initiated, we have only had 3 deaths within Keumbu Division for the past 1 year. Number 2, on the issue of sexual-based violence, we really had a great challenge. Tuliitisha makaratasi ama statistics kutoka prisons za Kisii. Initially in 2021, 80% of the inmates there, 80% were based on issues of sexual. Currently, as we're reporting, because that program was for a period of 1 year, we requested those statistics again in December. That number has dropped to 40%. So that program has really helped the people of Kisii Central Sub-County, and I can confirm that that program will, for purposes of benefiting these great people. Lastly, nikimalizia, wananchi watukufu, na waomba tule zimefungwa. Wazazi, tafadhalini mtusaidie. Kwa njia gani? Kuhamasisha watoto wetu ya kwamba mambo ya kuingia kwa madawa za kulevya, tafadhalini mtusaidie hapo. Kwa wazee, watoto wadogo si watu wa kufanya mapenzi na wao. Serikali ikikushika hauna bahati. Tutadili na wewe kikamilifu. Na hata nirudie, ukipatikana na msichana ambaye ako chini ya umri wa miaka 18, sisi hapo acha nikusaidie. Ose konyorekana kole no mwana olense miaka 18. Oyino mwana omuke. Kifungu ni miaka 15. Ege sibone miaka 15. Yoka. Imagine miaka 15 oise kubwatu omongino ke bwatiranetie igogo zakobere chera okoira no konyoro mwana ogale 15 good years. Orenga ni roli wa saleti. Tafadhalini tusikizane hapo. Kifungu ni miaka 15. Miaka 15. Ni sawa sawa? Ukienda kufanya mapenzi na msichana itisha ID. Kwa sababu tukipatana na wewe, haki ya Mungu hatutacheka kama serikali. Asanteni sana. Asante sana oyo no mokonyi bwo county commissioner ole ko kwana on behalf yo moneno bia mono. Asobwango. Asante. Igo bali molenka gendra wategara obonobo semyo buya moko egungaiga naba raibaito naba manyi esamangana igatuko kwandira dichikolia leo. Karibu sana. Asante. All protocols observed. Bia ande. Inje kobatebia egenteke mogyoka. Ase kenyoro posase society. Ekero togo fight imichando. No gokonyo mwananchi. Asante. Nase stakeholders nkobakerega asingia. Karibu Nyaribari Church. Njengo kwa no sub-county administrator nako irali bageri kurangeria mu chief officer wa administration anyale kutumanya abageni baro. Chief officer karibu. Bia mono sana tokwenda nechinsa sobwango. Tuko mheshimiwa Rika arangeria abageni abo. Karibu mheshimiwa. Bia mono asinge nchobageni bande mbalende kanyite bakogenda tuan tobune ga HMC echirega iga mheshimiwa manye tene okwane bana ideke yemwe njokwa ni abantu bongambi abale kwani disi ndabu wabete yale na unaweza waeka abantu bami
Murang'a, Kirinyaga, karibu. Ukienda usalamie Waiguru. Mimi naitwa Mheshimiwa Wilfred Monyenye Yoge, ni MCA wa Kisii Central Ward. Ndugu yangu Steve ni tunakaa na yeye huko katika assembly. Women ni Mama Tonya, Mama Jerusa na bageni bande. Da rombo neke usito ko kwana. Ekenege ndo Steve wako kia. Mama ngana anya tayari ngao kolege tieke. Na rada kwa ne ile. Twezi pidi abaheshimiwa toro sita tutegetege ntekerewe ka December na tutuwaje twakolege no mwaka nya tebe ande toko kunya serikali unadilia tebe tuweke tie kiaga chwe keri kunya nyanti kama yero academy akege tie kiaga chwe elinda bantu nyandra takoleki ento lengege tie kiaga chwe muya monege sagia ito moko genda mogende buya. Asante sana Mheshimiwa Malaki edekeyemo Biamono aseribaga Mheshimiwa Donya Wimel na Mheshimiwa Bande and all the protocols observed kwa niambia mole Kitangani Ngoro Kumalak Matara enaiba ibeno gaiga ward ya nenkia mukama ward engotewa Nyasaye nomia igekogera twarete irwe abageni iga batakaswamia abana baito litangani ngote ya bayibuli baito bali babwata na baiseke asomoyo bwo wancha mutigera abaiseke ba minto kisimu kadi kyabo mongi wete abangi na mongi wete abaiseke baito bakire ne gisimu kadi kyabo nali baragenderere go kimotu tubatangere amarwira gocha ekaramu abayira se process eriende igo ntubwatira ne bite binge will be in support of the government na matiko nabekire ntonyabwatie mwatebi uwaiga bali mogo tibonga abana bayikire batarayike emyaka 18 na inche ntubwatirane n'ensemo ya administration tominyo kiabantu kabwatiwe yesati gabas aya ambiyamano embulembe salute Valentine salute gabu asemolaiga asinge jochisa wageni wanaenda mba DC karibu usalimia alafu ulete women rep Doris Donya. Tutaendelea wageni wakienda tutaendelea na otora abakamambia igesa no kere nturatenga mipira bado imichezo ni mengere kaiga biamon. Asante Mheshimiwa Aselibaga, nachukua hii nafasi pia niwakaribishe wageni ambao wametoka mbali. Our account rep Honorable Mheshimiwa Tonya ako hapa na ako na wageni wengine. Nimeona wageni Mira wengine kutoka Kirinyaga. Iki wakati ikifika tawatuletea hapa kabla hawajaenda, lakini ndio kweli bageliga tuwaja na bageni abange bakori mirimo kuri account the chief officers, directors, assistant directors ya muri maiga tenenanga mwezi ya sumure ili abageni barorenga sukawo chobosia kega muri gukuna lakini tumarro kanenga na omwachaga na ndo muri se function wako deal na mangana public administration public participation ma abuna wale gaiga ichonsi ela biamono biamono boingo kabla sijaita
our county. Tulikuja na waziri wa ardhi ako hapa, Grace Mchwango Gochoba Kwani, waziri tumetembea naye kutoka Kisii County, Wakwani yango na Bakwani limwensi mbia muriga amangana twate bigutaria maya tiga tugenderere gukonya abana baitu aribo tware gisaku kia mambia mbia mono sana. Hii kwanza wageni kwa ajili wanaenda. Thereafter sisi tutapata nafasi tuongee, na kuna stakeholders hapa wengi ambao wanataka kupeana recognition. Hizi leo round speakers sijui vile tumekuwa ikinajia wageni wa kwenda. Lusenjiro kutoka jeje wageni. Na chechi basi kwa majina naitwa Daniel Ndabu Nyakundi. Majina naitwa Daniel Ndabu Nyakundi. CSC Public Service, Administration of the County and the Participatory Programs. Kwa hivyo nachukua hii nafasi kwanza nishukuru wageni kwa kuja hapa. Tilango gili wageni ndaangalia mheshimiwa our county rep atuletea hawa wageni ambao wako hapa. Thank you, Waziri. Kisii County hoye. Kisii County under our Governor Paul Simbarati, good afternoon. Good afternoon. Kisii County, salamu za Senator Richard Onyonga, good afternoon. Na your area MP Mheshimiwa Chanda, good afternoon. Good afternoon. Pia mpate za Honorable Steve Arika, good work. Naona hapa umefanya kazi bora. God bless you. Juu tumekuja hapa kuongea juu ya GBV. Imagine ukweli wa mambo, siku hizi hata sio wamama wanachapwa. Siku hizi hata wababa wanafanya nini? Sasa mimi juna love men. Mtu yeyote atanitumia clip ya mama anachapa baba na mweka kwa payroll na mlipa mshahara. Hiyo ni sawa? Kwa sababu wamama hatukuli tuchape wa baba, tunakula tupate nguvu tulinde wa baba. Sasa kama kuna mama anachapa baba, mimi kwa mshahara wangu kwanza hiyo ya mama kuchapa baba na kulipa pesa mingi. Haya, tena nikuje hivi. Ukishika clip baba anachapa mama pia anakulipa. Elebiao sere bube. Wao unitumie tu clip, uniambia hapa ni Nyanturago, huyu mama anaitwa Basibika, anachapa mzee, anaitwa Bota na kulipa. Hiyo ni sawa? Sawa. Na leta picha, video. We have to end GBV. Na unajua mtu hapendi kuwekwa social media wakati anafanya something wrong. Sasa nyinyi, if you do it free of charge, pesa ninakulipa, unatuma hivi na pesa inaingia kwa simu. Na wale wanatembeza hiyo clip sana, unapata pesa kwa kufanya kazi nzuri. Si tutakuwa tumefanya mambo mzuri? Kabisa. Na hakuna mama atachapa na hakuna baba atachapwa. Hata watoto wanachapa vibaya na wazazi, by the way. Mzazi ufai kuchapa mtoto. Mtoto ni wa serikali hata kama ni wewe umemzaa. Sasa kwa sababu wageni wetu wanaenda Nairobi kesho, please our area MCS wenye mmekuja, I'm very grateful you are supporting Honorable Steve Arika. Kesho Parliament tumeitwa special sitting. Tungeendelea kukaa hapa na flights ziko na time. Sasa niko na mheshimiwa Honorable Jane ametoka Kirinyaga, amekuja kuwasalimia watu wetu wa Kisii. Niko na mheshimiwa Jerusha. Hii inaonyesha tunafanya kazi pamoja. Ona amewacha kazi Nyamira, amekuja huku Kisii kwa sababu ratings tumepewa FGM iko 82%. Na tukikata watoto tunawaambia nyinyi mmekuwa watu wazima. Watoto wanasikia wamekuwa watu wazima, wanaanza mambo ya love. Wana compete, mama na anakona love kwa nyumba, mtoto anasema hata mimi kama mami anafanya
na niliambiwa nimekuwa mtu mzima, mtoto pia anafanya. Sasa kuna watoto nyumbani wako na watoto hawaendi shule juu wamefanya nini, wamezaa. Alafu to make the matters worse, hata madaktari watakubali na mimi, saa hii kila mtu anazaa through CS juu kupush imekuwa shida. When you connect that pushing, medics wanasema wale wamekatwa ndio wengi hawapush. Kitambo watoto wetu walikuwa na push. Sasa na hii cesarean itakuja kukuaffect mgongo, au utakuwa unafanya kazi all the time, na medics can advise that. So we have to be very very careful. Juu sitaki niseme mingi, ni delude yenye our guest of honor watakuja kuongea hapa. Allow me to invite mgeni wetu Jerusha, ndiye ako senior kwa sisi, lakini juu Jerusha ni wa nyumbani na Jen namuita Gasheni anatoka mbali, wacha niite Jerusha akuje, alafu nitaita Gasheni baadaye. So Mheshimiwa Jerusha, mama wetu, karibu Kisii County, feel at home baba. Mwana sogo cha Karachi Street aticheito gaiga. Welcome, God bless you. Asante sana Mheshimiwa Tonya, Mheshimiwa Chen, waheshimiwa ambao wametoka katika County Assembly ya Kisii, waheshimiwa ambao wametoka County Government of Kisii, wote ambao ni washikadau wa serikali ambao tumeona hapa wameongea. Siku ya leo tumekuja hapa kwa upendo mwingi, kwa sababu tuko na message ambayo tulitaka iendee watu wetu wa Kisii kwa ujumla, kwa sababu hapa leo Egesa ambayo iko live, kila mtu ambaye ako kwa Egesa globally, na amesema inasikika all over the world. Kwa hivyo tuko na message ambayo tunataka iende mahali kote duniani. Hata Mungu mwenyewe wakati injili ilikuwa inaletwa alisema ihubiriwe kote injili kabla hajakuja. Na sisi hapa leo tumekuja kwa sababu tuko na jambo ambalo limekera watu wengi, serikali yetu, katika manyumba zetu, kwa sababu watu wanaendelea kufanya yale maneno ambayo sio mazuri. Kwa hivyo tumekuja hapa ili tuseme ya kwamba mambo ya gender based violence hapa kwetu Kisii, ambayo hata mambo ya kukeketa imekuwa ni 85%. 85, that means it's almost every child. Lakini mimi I'm not included, kwa sababu wasichana wangu ambao hata wameolewa, mimi sikufanya hiyo mambo ya kukeketa. Kwa hivyo hata mimi wakati nilikuwa msichana mdogo, baba yangu alikuwa church elder. Kitu ambayo walikuwa wanakatazwa sana wakati huo ni kuchunga fire. Ndomoro. Akwa akani tukusana bagatabanga musikulindira abantu muri bayitsan Christianity. Akarato kwaro kibwa ndende tumere. Abantu bagatabanga yaine chwayanki kibwa korana sakwa makonyora bana pi. Wana soko tabwane ntakinare ndere tumere. Ibamba abana bamwana abeseke abandi bakora imtinyanki kama gutwara bakabachukuru. Mungu atangere ndekingera. Ibanda itako batebiga. Ebi ngomre twege notagire primitive. Yani bia eturule tingaki. Maybe the haro wakore tingaki Syria. If they were working, I don't know whether they were working. Wasana mtumia rende superstition bus. Kamura ante. Enga kitoliban. The 21st century
Nairobi, we should not do things which were done in the first century. Tumepita mpaka leo mate, akala mtu wakatabanga tuli digital, tuli.com. How can you be.com and do things which were done long time ago during the analog ages? Please, tumekuja hapa leo kuwasorora sugwanja kwenu. Amangana yukwaro kitinyaruka. Arati have the thing of the past. Ekianyara hii sasa mnatoa ule utamu. Mungu aliweka utamu, sisi tunatoa. Tunataka hiyo utamu iendelee kukua katika hawa watoto. Na pia abasaicha babara wanaume ndio mole. Unajua tunawapenda sana. Tunawapenda. That is why mimi mkiniona nikitembea mahali popote lazima unaona my husband yako kando. Hata saa hii yako. Ako mahali hapo. Kwa sababu ninampenda na nipenda. Sasa kama mwanaume ameoa, ako na bibi, anaacha bibi yake kwa nyumba, anaenda kule kasichana kadogo. Hiyo ndio hata ninauliza kila wakati. Sasa wewe unatafuta nini kwa huyu msichana mdogo? Akia somo ile mmoja unasumara. Wayo. Oya mkakete mara ile tukira nani miaka 15. Omukueretera. Please. Abagandi baito. Egento nagokire sana ngaga mubwate bakegento gekoro kunga parasa la wase. Nare goteba nje ngwana nyamira. Kugambana n'abantu bakakabalia mbata ibatake iro parasa. Mwarusi ri pasente timwa brata bakabari kwenda. Abana bari ko barepute. Aba mrabari ko ntina sala yakei. Encouraged in our communities so that people are able to talk to themselves. By the way, university, so generation, because right now we go the way we are going. We are not going to have a generation. There is a gap which is going to be hapa katikati. Kwa hivyo tunataka tuwaombe. Abana badite ayeka ko na mamu ngata tuko kumnyakia ko komiso chiko saru magari. Kura bana mso apitativa kwa bayi bakanga. Mama ko na ro place wa kali ngende kitana pesa tani na tina no gota no ko. Na kurwana. Omwana liyo kumasara tati ekara kumuntu kumugata. Still tana pesa fere sana tukomukorera. Sisi mwitiri baji ko kora mwana babira ko kurama batu bande kati tumwili abantu kuna we are ready, we will fight for you. Ntuma ko ni meremu ayo ko nyara ko ruwa iga ko koranga ko musara bari tikura nyari go chamoirali. Ntipindi kuwa ba ikiarante na akiru tikura kabere ase ntuna akura iguru ya mangana ya inkakura kweli wana nyamira gali. Bantu bakataka ya himu kungu kwa tokonyira se bintu binde bakangiri ya kabere bana ndi sinya kuna kohora kerelia bana tuachira bana tuataigana. We have our accountant from Kirinyaga. We really wanted her to come here so that our people here can also be able to see that young girls can also be elected. She's a very young girl. Uwezi chua kama ni mchumbe, lakini huyu ni mchumbe, wanampenda kwa sababu alikuwa anaongea kila kitu ambayo watu walikuwa wanasikia. Na pia ni msichana ambaye amesoma vizuri. Kwa hivyo wasichana wetu leo, mwende nyumbani mkifikiria sana, mkisikia vile anaongea, mwende mkichange, mkisema ya kwamba hata mimi kwenda mbele nitakuwa hivi ama nitakuwa vile. Finally, kwa sababu ya wakati, kwa sababu lazima watu waende ku-catch flight. Wamama, nimefurahi sana kuona wale wamama ambao wamesika the rope. Last year tulienda Tanzania. Hiyo mchezo ndio mimi nilikuwa ninacheza. Tulienda Tanzania tukaleta medal, gold medal. Last
Young tulikuwa Sudan. Niliambia dada yangu kuja nikwambie maneno mazuri hapa, akaniambia hapo ndio hapa mimi niko. Sasa niliangalia nikaona kitu ambayo wengine wale ambao mlichukuliwa ni skill. Ile skill tutakuja hapa tuwafundishe skill ya ku build the road. Otherwise, I am so happy, I am so grateful for what you have done. Wata maneno kama haya ambayo Steve Arika na Egesa FM wametutengenezea na wametufanyia yaendelee. Nimesema zile enzi za Nyachae zimeanza. Baba, next year tutakuwa Nyamira. Tutaendelea kufanya hivi ama tunataka kuwa kwa kibai kuvuja. By the way, eko kwa chila kajuka abantu bali ko nyaraka kwa tikende ba ko raenda ko tenda best firearms. Ikaba abantu babe banyorase bako ba engaged now and then so that a community anyagosemanu byai. Otherwise tilikuwa na mangana manga ya tamitigo. I want to thank you Donya. Thank you for inviting me here. We have come from Parliament. We also want to thank our Speaker and our clerk because they gave us this chance so that we can come here and engage with our people. Tuko so grateful. Mkienda kila mmoja mseme ya kwamba hawa wamama saa hii wameanza kazi na tutaenda na hii. This is the way to go. Mungu atusaidie. Asante sana. Oh, thank you mama. Shakatia ngina moirini atere. Asante. Emblem was here. He wanted to tell all youths there will be a youth summit at ATC on 16th. Na mgeni wa heshima atakuwa waziri Ababu na Mwamba. Let me appreciate, nasikia hapa kuna shujaa wa mazingira. Sitaki kuvunja protocol, but huyu mzee wa mazingira anafanya kazi mzuri sana ya kupanda miti na ku keep the environment clean. Ndio huyu, asante sana. As a MCAs na wageni wote wa Steve wenye mmekuja hapa, God bless you. Na Kisii County, mimi nataka kupiga mdomo, nipige kweli kweli, ni watu wapate maji. That is my number one agenda. Hii ingine ya FGM ni social work ya ku make sure that everything inakuwa sambamba. Tutakuja kuongea maneno ya kazi ya women rep, tutakuja niwaambie. Na kwa kumalizia hapa tuko na Mheshimiwa Jane. Hapa kama nyete tali people. Iwe mwaigule tali kuruke usi. Tali tipi. Wana beke lisobia mwotu kwa bwansobo. Jane nasema we love you. Now you are very young. Na ndonga nyorore chumako ruayani, we appreciate your work. That is what we are saying. So watu wa Egesa FM kweli, watu wa FGM board unaangalia hivi kazi, mimi hata nyinyi mmeweka hii mambo ya FGM na wapenda sana akichi sweetheart. Aba ngina mwete. Donyango chine ko baratera machi nchichi base chiri bakonga. Ngoro wanesegi chibe kwa samache. Ele kone yogo chiroche tinde tukora haba ngina bago itoke metungi. Na gavana mpaka amotebi kyagara gavana ito na amanyete ngabanyali bali mba mwakerete chikura. Ngo gakitu tige go chiroche. Aginga kwa baba yani aba bakina to baba kuma bali mate sali bali bakende na leo mheshimiwa yara tebo kuma bali mo byabwarenge takonyora lichuma ko ruwega. Mashini nasema please come and say something to our people. Mheshimiwa manyanga yale women rep. Okay. Abantu wa Kisii, ndiye mure? Habari yenu? Ai, kwani mjafurahia? Mkapalana. Gocha. Abanyina. Mama hai. Mama hai. Wazee. Yani bana, ekere
kirogo kyomora tukumakaribisha matagataga igo yani Kirinyaga manya itukelinyega rina no chaga ibeno tiratorate na kwanza mame standing kwanza pi hata neno roho karibisha mwana Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonko bwogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyenge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao Igo iko yenyore Dizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubili emerunge Chinka kichonsi Dizi TV Ubwensu Uomogusi Ndizi TV Ubwansu Uomogusi kutuongelesha. Karibu mami, najisikia nyumbani. Kisi yangu imefika hapo yote. Nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Violet Maranga. Tulienda university. Akanifunza kidogo tu ya kuomba maji. Na nimesikia vile Mheshimiwa Doni amesema hapa. Lakini ana translate na nidanganya na mimi naelewa yote. Tulitangalia hayo maneno. Kwanza nataka nishukuru Mheshimiwa wenu. Nafikiria kwamba mmeona yeye ni woman rep ambaye ameleta watu kutoka Kirinyaga, si ndio? Ameleta our counterpart hapa wa Nyamira, si ndio? Kwa hivyo ni mtu ambaye akikuja pale bunge anahakikisha kwamba anaweka urafiki na wale viongozi wengine. Maanake kiongozi sio hapa kwenu peke yake, si ndio? Ni wa Kenya mzima. Alafu niseme ya kwamba Kisii, mimi nimetoka Kirinyaga, si mmeniona? Mimi ni msichana. Watu wa Kirinyaga walisema round hii tunataka msichana. Sawa sawa. Kwa hivyo kina mama, wasichana wetu tuwachunge sana. Maana pale Kirinyaga tumeamua ya kwamba kama msichana ameenda shule na amesoma na anaweza kuenda pale bunge aidha kuturepresent, basi tutamchagua. Nasikia Mheshimiwa wa Nyamira amesema ya kwamba mimi ni wakili wa High Court. Kwa hivyo watoto wetu pia tuwasomeshe. Nataka kuambia ya kwamba FGM, kina mama na wazee, hakuna kitu ambayo inaongezea msichana wako. It only takes from the girl child. And I want to tell you, na uhakika, pale Kirinyaga sisi ni kina Simba pale. Tumetoa Martha Karua, sinamjua. Tumetoa Nyombi wa Iguru, sinamfahamu. Tumetoa Purity Ngirishi na sasa mimi. Na wale hakuna mmoja ambaye ameenda through FGM ama kukeketwa. Kwa hivyo mimi nataka niwaulize, na nauliza kwa heshima. Nauliza kwa heshima manake nyinyi ni wazazi wangu. Kama mtoto wenu, msikubali kuendeleza culture ambayo ni primitive. Culture ambayo it only takes from the girl child. Haimuongezi lolote. Mimi ni kiongozi imara, kinadonya hapa, ni kiongozi imara na hakuna ambaye amekeketwa. Kwa hivyo wewe, kwa nini unataka kuendeleza hiyo culture? Na parents, unajua sisi ndio tunachunga the next generation, si ndio? Sasa mkiendelea kuwauliza hivyo, wakija pale labda Nairobi University, wanakuta kwamba wale wengine hawajakeketwa, si ndio? Unakuta kwamba wanajisikia self esteem yao inakuwa low. Self esteem yao inakuwa low, si ndio? Wanashindwa hata kuongea na wale wengine. Msikubali kunyanyasa wasichana wenu. Maanake tuko 21st century, hayo maneno yamepitwa na wakati, na mimi nawasihi on behalf of the people of Kirinyaga. Maanake tunapenda watu wa Gusii, ndio maana niko hapa leo, sivyo? Maanake ningekuwa pale nyumbani. Na nataka niende niambie watu wangu wa Kirinyaga ya kwamba mmesema mtakeketa wasichana tena. Tumekubaliana mtakeketa? Tumekubaliana? Tukubaliane, maanake hapo ndio tutaanza ili tuweze kujenga the next generation ya leadership. Nataka niseme pia kuna maneno ya GBV. GBV, gender based violence, iko pale Kirinyaga pia. Unakuta wazee
wanapiga kina mama wanapiga wazee, vijana wanapiga wazazi wao, eti wanataka mali, si ndio? Na hayo maneno pia yako hapa kwenye hii society ya Kisii. Nataka kuomba ya kwamba tusije tukaumizana, na mimi nasema ukisikia ya kwamba mtu kabisa hamwezi kukaa pamoja, basi muondokee. Hakuna haja ya kumdhuru yule mwingine ama kumuumiza, manake hayo mambo yamepitwa na wakati. Na tunajua ya kwamba ukifanya hivyo unakiuka sheria. Na nimwambia kwamba mimi ni wakili, na mimi nitashirikiana na woman representative wenu Donya. Kama nataka any assistance, any legal assistance, mimi nitakuja hapa tufanye ile tunafanya pale Kirinyaga, tunaita legal aid na legal awareness, ili tuhakikishe kwamba wale ambao wanakiuka sheria wamefuatwa na wamekuja kupata consequences za kukiuka sheria. And kuna ile wimbo pale Kirinyaga wananiambia, manake huku nimeona mmeimba na mnapenda kuimba sana. Na pia hata mimi lazima niwaambie na Kikuyu, sivyo? Nasikia sasa tumwambie Donya. Walikuwa wakiniambia kina mama pale na wazee walikuwa kufurahi sana, manake wanaona mimi kama mtoto wao. Kwa hivyo nitaimba, Donya aje hapa na pia mchezaji, ili tukatike kidogo, sivyo? Na Donyore mwega kurioze konone nyana nabo na bemo tukemisi Kenya. Na Donya iye na Donyore mwega kurioze konone nyana nabo na bemo tukemisi Kenya. Na Donya iye Nasema Donya wewe ni mzuri kushinda wote, na kama mimi ndio napeana namba, ningekupa namba moja hii Kenya, uwe Miss Kenya. Kwa hivyo watu wa Kirinyaga wanapenda sana watu wa Kisii, mkuje mtembee pale, mfanye biashara. Kuna community ya Kisii pale Kiruguya, na mimi ni rafiki yao kabisa. Kwa hivyo mko karibu sana kutembea Kirinyaga, kuja huko mnunue shamba, hata mkuje mpaka wasichana wetu. Maana hata sisi meona mimi ni mrembo, tuna wasichana wazuri kweli. Sawa. Mje pale mchukue wasichana wetu, ili nikija hapa naongea nao na natembea na napikiwa gideri kidogo. Asanteni, Mungu awabariki sana. Takwame tubia. Ara ko bole bo humandira pusimo cha ko matari ngentara watabana moke. Lakini manya baba anchete narorenga gocho yonde bakarangeriwe mukutano chinso kola chikonya kominyoka omo director narega intoli ko tebanga etokorwa niegente keto ko kwana tumora naki nonye moboli abagaka moboli abagaka kabisa nabo bagotebaro tigaba tigego sara tutuli ko kwana tumora ngora tutigego sara tomenyo ko chakonyore genteke ya kodire kikerire. So director GM board, please come and say something to our people. Thank you very much, our women rep. All protocol observed to the women rep. There is no meeting that we have attended that we saw these great ladies here. 3 of them came here for purpose, and we are happy to be part of your team. You told me, Mheshimiwa, ya kwamba wewe utakuwa pioneer ya kufight hii kitu inaitwa FGM. Si tulikuja several times, tulikuja na watu leaders, religious leaders, opinion leaders na women leaders walitueleza ya kwamba watakomesha ukeketaji. Lakini there is a great problem in Kisii which is not in the other parts of the country. There is medicalization of FGM. Mahali zingine haiko. So we are worried of that medicalization. You've changed the cultural aspect to medicalization, which is also very serious. Wadaktari waangalie hiyo maneno, tutarudi na tunaomba we as FGM
Unasikia jana juzi president aliongea juu ya hiyo kitu na akasema ya kwamba hii karne 21st century we are not supposed to converse on that issue but better things of it, and akasema his government is committed to ending FGM at all costs. So tunashukuru president in that issue. The societies nyinyi hapa sasa ni 2014, the statistics of KDHS revealed that Kisii has 84%. You are next to Northeastern. You are next to Northeastern. And this area, you have only Kisii and Kuria. Why are you being left behind? We are fighting in Northeastern for karibu, itashinda nyinyi mkiendelea namna hiyo. So tunataka tushirikiane. We will be coming back with mheshimiwa ikiwa anatuongoza, and therefore tunaomba ya kwamba I have nothing to say. Tukirudi naona waheshimiwa wanaenda, lakini ile mimi nasema ya kwamba hakuna faida ya kukeketa wasichana, na nasalamia. I am actually bringing greetings from the other board members, na namalizia hayo nikiwa nirudi, tutaongea na hayo ndio mwisho. Mheshimiwa, asante sana kwa kutukaribisha. Asante sana. We take a photo, then I hand over to Waziri DC Machogu. Oh, sorry, Ondabu. sorry. Doris, nimemweleza. Naomba mpite pande huu. Weza kupiga picha. Okay, tugwake biteyemo egere tuyigorera omugeni oya Bwumugusie 24 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onture ilio yao igoiko yenyore. Dizi TV nigo turine kiringa ikiwa korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu bwumugusie. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe inge nitinga abantu baitu mwagokire enkwane erie yo mheshimiwa county rebo Kirinyaga ukwana gaiga mwama wagera. I think mheshimiwa kirudi nyumbani, tunashukuru na kusema asante. Mheshimiwa Cherusa the same way. Nataka kuhakikishia kitu moja tu kwamba partners, your partners, our governor, His Excellency Simba Rat, is the first partner of this group, followed by Her Excellency First Lady, ambao pia naye ni mmoja kwa wale ambao wanawasaidia kuhakikisha kwamba mambo ya violence katika sehemu hii hayako. We have other partners ambao wametusaidia leo na nataka niwataje kwa sababu wako hapa. Kuna Oasis Hospital ambao kutoka Kisii ilikuwa hapa. Kuna Utu Coalition ambao Daktari Kerubo yuko hapa. Kuna Women Finance Trust ambao wako hapa. Daraja Mbili Vision Volunteers. We can't miss out the Minister of Health Kisii County. We also have Gender-Based Violence County Group, Anti-FGM Board ambao wako hapa. Mawingo Airtime nilifika hapa nikapata wanaendelea ambao wamefanya kazi nzuri. Yes, Ndizi TV, KCP. Yes, KBC TV, then start new newspaper.
then Egesa na MCA wa Steve ambao wako hapa. MCA, asante kwa mpango mzuri ambao umefanya tangu juzi, hata last week tulifanya mpango kama huu. Governor alikuwa hapa. Nataka niseme kitu moja. Asanti kwa watu wa Ibelo. Mulipofika last week, mulifanya kazi nzuri sana wakati governor alikuwa hapa, na leo pia muko hapa. Tunawashukuru na tunasema asante sana. Governor will be here at any time wakati mnamtaka. Leo ako safari, yako Nairobi, ndio yuko hapa. Angekuwa na wageni kama hawa wametoka mbali. Nashukuru nyinyi na tunaendelea na yes. Na watu wa Mugambi kiraera. Kwa ndio sorry. Kuna mgeni wetu hapa ambao ni chairman ya board. Hakusema China. Yes. I'm not the chairman, mimi ni board, mimi naitwa Dr. Rashid Ali Omar. Nimetoka huko Wajia. Kwetu ni Onchore kamera gochiali. Isano na isato, isano na ibere, eyemo, irioto gwikere, ugose, otutarire, asijia bisi chito, ichujira senyumba, ya Brighton Apartment, ejire busio wechiro ya Embassy, ekeroko gende nyakoe. DZTV, obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene negokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. DZTV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu vuomugusi. Chomorigerere aiga na segete kya Nyantrago Stadium abwasomoyega omutambo chaka emambya no takerange ogatagati bwe chinsa inyeiga onyara koba gokendera gwikira chinse chiga asebono gati abageni baikirana aiga no women rep bwe county ya Kisii mekaine buna Doris Donya Aburi oyo nyara gosoka na koene kibuna andake umurobero nyale koba gokwendera buya sana nimaite chinkwana chabera chinyinge sana gati yabo korwase women rep bwa county Nyamira yo mekaine buna Jerusha mumanyi unero nyara tebuna wetro manya twalire ime ya ebunge gosekorwa sensemo ya Nyamira onyade gotuma kwane kibuna okeana niri oko uneli kwa abangina amona abantu banda se county ya Nyamira aboteba andake na bwatobole mu bwa isaine kwane kibuna obuneli bwanyade gokeana tawo bwate buna andake gwetera gutwara emeroberi bune yiga wocha koirira ya renge andake chikura chiaye tinyara koba chia salekire gosebota kondata abantu ba mwegenete gwetera emeroberi abwate na gwetera se emeroberi yu egakonya ereko nyara kugenda buya igo mwancho morigeri ayangati yali nyara koba korekana kurwa igase getikia Nyantrago na even ward asengane mwamu yabeire buna ogosabu kwa abantu kwene kibuna bakyana niri ebikorubya okoneli kwa abantu imeya ebinyoro asa abantu bonsi bali batengerete DZTV buna DZTV tote abuna ndake tokyana ni ebikorubya okoneli kwa abantu buna abangina buna abasacha buna abana ase ebinyoro igo mwancho morigeri ayungati yali akorekana iga nabona buna DZTV tote buna mona sebali mwato bwatiro chakiro muchakano goikera chise chigaboniga asabana ndakitwara na sense mende ye studio nyore amatera makeigo tumanya gochi goikasa mangana maiya ye chisa 10 korendaya ngati ali twa bitoko kwariganeria se report chaito cha DZTV yeko yagase ense mu astora nyare ko manyama nganaya asobo ikerano Kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togo ikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busio wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori n'ekinsemo kindi kinyinge. Nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onture ilio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi wa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vuomugusi soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vuomugusi soa igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwansu vuomugusi. Ndizi TV News obwansu vuomugusi soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vuomugusi soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi